Poštovani prijatelji književnosti, dobro veče. Dragi i uvaženi Vule, dobro veče i dobrodošao na ovo virtualno druženje. Dobro veče tebi, Gorane. U stvari, ajde na ti smo nastavili, ne govorim, vi, nezgodno mi je, nisam navikao, neće studenti da zamere i dobro veče svima vama koji ste evo se priključili, vidim da nas ima 15. Bilo bi naravno ljepše da se vidimo uživo, ali nije ni ovo tako loše, da čovjek može malo kod kuće neformalije se opusti, a i brate može da ode kad god hoće, a da ne vidi da si zbrisao. Hvala što ste me pozvali u ove vaše razgovore, ja volim u Niš da dođem i da se družim, tu ima razni prijatelji pisce i porijeklo sam odatle, moj otac spokojni volio u Nišu da provodi djetinjstvo, tako da eto da ne dužim mnogo, da pređem odmah na stvar. Hvala vam što ste večeras uz vaš kompjuter i nadam se da ću od ovog imati neke vajde, što se kaže. Bože zdravlje, bit će svakako prilike da se družimo i uživo, proći će i ove pandemijske, da kažem, nevolje i okolnosti, pa ćemo onda upriličiti ovakav jedan razgovor i amfiteatru Filozofskog fakulteta pred studentima i kolegama, profesorima, jer ovdje ima dosta i naših kolega sa Departmana za srbistiku. Naravno, pozdravljam i njih i pozdravljam i naše studente. Ja sam prije našeg razgovora pomalo onako se raspitivao kod pojedinih studenata i kolega šta bi bilo najinteresantnije da otvorimo kao neku književnu temu, pa sam otprilike negdje napravio neki redoslijed i neku koncepciju o čemu ćemo da pričamo, ali sam tebi poslao sinoć mail pa sam rekao krenut ćemo pa kod nas razgovor odvede, nećemo previše da budemo formalni i da kažem robujemo nekim principima. Mi smo objavili Vuletovu biografiju i svako je mogao da vidi njegove osnovne reference. On je rođen u Sarajevu 1969. godine, a već od ovih nesrećnih 90. godina on praktično se preseljava u Srbiju i uglavnom živi u Pančevu, tako da je posljednjih 30 godina njegove književne karijere potpuno, da kažem, realizovano i ostvareno u Srbiji. Vidjeli ste i iz ove biografije da je napisao veliki broj knjiga pripovjedaka, da je napisao više značajnih romana, da je dobio veliki broj značajnih književnih nagrada. Evo, pominjali smo ovu Vuletovu porodičnu vezu sa Nišem, pa nije loše pomenuti da je on recimo dvostruki dobitnik Sremčeve nagrade ovdje u Nišu, što nije da kažem česta pojava. I nije možda loše pomenuti neke od tih naslova, pogotovo ovu njegovu prvu knjigu pripovjedaka Umri muški, koja je pojavila se negdje početkom 1991. godine, koliko se sjećam, i mislim da je to objavila i Književna omladina Srbije. Tako je, da. I da je negdje već ta knjiga, da kažem, skrenula tadašnjoj ovoj književnoj javnosti u onoj velikoj zemlji, bez obzira što su već krenule bile svađe i ratovi i sukobi, skrenula je pažnju na pojavu jednog novog književnika, autentičnog pripovjedačkog talenta, snage i tako dalje. Ono što je možda u novije vrijeme najinteresantnije jeste pojava ovog romana Pomor i strah. On je objavljen neposredno pred pandemiju 2018. godine, pa će biti interesantno malo da pričamo i o tome, jer ispadne da se anticipirao sve ovo što će se desiti kasnije u ovim našim, da kažem, posljednjim godinama, ali vidjet ćemo da ipak tvoj pristup književnoj građi, temama i tako dalje je mnogo kompleksniji, da ima tu mnogo, da kažem, ozbiljnog istraživanja i traganja za dokumentima, pa onda i jednog, da kažem, veoma naglašenog talenta da se neki stvarni događaj ili jednim dijelom izmišljeni događaj prevede u jedan narativni svijet i mislim da tu najviše dolazi do izražaja ta Vuletova sposobnost zaista da pripovijeda, da zavodi pričom i da on u tome pripada onoj velikoj tradiciji srpskih pripovjedača, koje je između ostalog i Vule u svojim radiodramama i ovim televizijskim scenarijima i filmovima obrađivao, pa ćemo pomalo o svemu tome da pričamo. Ja sam mislio da negdje, kako je tu običajno, krenemo najprije od ovih prvih pripovjedačkih knjiga, međutim u razgovoru sa nekim studentima skrenuli su mu pažnju da njih najviše interesuje ovo što je Vule radio u novije vrijeme na tim filmskim scenarijima, interesuje ih ovaj Kočićev
da kažem, tragični kraj u tom filmskom scenariju, odnosno u televizijskom filmu Slijepi putnik na brodu ludaka. Pa ćemo možda da krenemo, i možda je najbolje da krenemo od toga, jer se to nekako sadašnjim ovim mladim čitaocima možda i najinteresantnije, najizazovnije, taj transmedijalni pristup i tako dalje. Mi smo svi imali prilike da gledamo i poslije je to i reprizirano, koliko se sjećamo, 3 nastavka, taj televizijski film Gorana Markovića. Veoma je bila impresivna gluma Igora Đorđevića i odigrao je tu zaista možda jednu od svojih najboljih uloga, koliko se meni čini i koliko sam imao prilike da ga pratim. Ali ono što je za mene ipak, da kažem, najdominantniji utisak, to je odličan scenario koji je stvarno napisan na fantastičan način, koji je potpuno autentično, čini mi se, prikazao ne samo te posljednje dane i sate života Petra Kočića u toj duševnoj bolnici na Guberevcu u Beogradu 1916. godine, nego je, čini mi se, na autentičan način prikazao cjelokupnu Kočićevu ličnost. Pa ako možemo, krenut ćemo, Vule, od tog aspekta tvog rada. Znači, otkud ta interesovanja, kako se uopšte usmjerio prema tom, da kažem, segmentu književnog rada i kako je to sve izgledalo u praksi? Mene interesuje da li si bio prisutan na snimanjima, da li si posmatrao kako to oni kadriraju, šta rade, kako glumac recimo ulazi u te veoma kompleksne situacije, dramske uloge i tako dalje. Pa ne vole filmadže mnogo kad im scenarista se vrzma po setu, a pazi, snimano je cijeli film Slijepi putnik na brodu do ludaka je snimljen u Pančevačkom muzeju. Tako da sam ja u stvari bio vrlo blizu objekta, ali sam gledao, suzdržavao sam se, znao sam za to pravilo, nepisano naravno, pa sam bio možda 2-3 puta na snimanju, ali dovoljno mi je bilo da vidim prvi put, na primjer, gledao sam onu scenu kad se upoznaju Petar Kočić i Jovo, gdje u stvari pojavio se mladi glumac Jovan Jovanović, koji sad već dugo glumi u serijama i u filmovima, i meni je drago što je ovaj film gde sam ja pisao scenariju da mu je bio odskočna daska. Tu je, na primjer, prvu ulogu vrlo kratko i odigrala i Milena Marković, mlada glumica. I kada sam vidio kako je to Goran napravio, a i kada je prvi put progovorio Igor Đorđević, onda napravila je neka pauza. Ja sam Igora upoznao nekoliko dana prije snimanja tog filma, još sam mu poslao bio neku literaturu, malo smo razgovarali. Ja sam više gledao malo onako okolo da mu nešto kažem, a ne sad da ja, mislim, ne mogu ja nikoga ništa da učim kako šta da radi, ja sam svoje uradio, jer i kad je Igor progovorio i poslije smo izašli da on popuši cigaru, ja sam mu rekao, što se mene tiče, to je to. Iako nisam ja baš puno gledao, sad se ti filmovi snimaju drugačije, možeš odmah na ekranu da vidiš sve kako to izgleda, a Goran Marković je pričao kako je snimao, na primjer, Nacionalna klasa, gdje nijednog trenutka niko sem njega nije mogao da vidi kako to izgleda, jer tehnika jednostavno je bila analogna, nije bila tako, nije napredovala. Tako da to iskustva sa seta nije to nešto, mislim, tu vidite od čega je sastavljen film, to je u stvari jedna tehnika i proizvodnja, tako da je mnogo bolje otići u bioskop ili na televiziji ili na kompjuteru, pogledati film, ali pustiti ljude koji se time bave, pa čak i ako ste pisali scenarija, završiti svoje, osjetiti kakav odnos imate sa rediteljem. Moj odnos sa Goranom Markovićem je bio fantastičan, meni je bilo kad su, ali ajde da krenemo sada redom pa ćemo doći do toga. Pa moje interesovanje za Petra Kočića kao da bude književni lik traje dosta dugo. Ja sam odavno osjećao potrebu da o njegovom tom tragičnom životu nešto pišem. Mislio sam prvo možda da će to biti neki roman i zbog potrebe tog romana, prije jedno 10 godina sam čitao neku literaturu, o njemu nije mnogo napisano, mnogo. A ako je napisano, hoću da kažem biografski, napisano je tumačenje njegovog teksta. Ali onda sam gledao malo da pratim to u kom vremenu je živio, šta se sve dešavalo i tako. Međutim, onda je u stvari sve nastalo iz ove moje priče za tematsku knjigu posvećenu 100-godišnjici atentata na Franca Ferdinanda, na Sarajevskog atentata, jer sam ja napisao priču koja se zove Gavrilov princip, gdje se pojavljuje u stvari broj priča o Bori Stankoviću i o jednoj posjeti Kočiću koja se nije desila.
Bora Stanković je, i o njemu sam pisao kako je živio u okupaciji u okupiranom Beogradu, međutim Bora Stanković sticajem okolnosti svojih, evo sad se prikazuje ova nečista krv na televiziji, treba znati da je Bora Stanković koliko bio siguran i neprikosnoven u književnom tekstu, bio jedan nesiguran čovjek što se tiče života, nije umio da prepozna pravi pravac na nekom raskršću, uvijek je birao pogrešan smjer, da tako kažem, uvijek je skretao, ima onaj crtani film Pogrešno kod Albuquerquea, kako kažu. Pa tako je u ratu izabrao da u stvari neku čudnu vrstu djelovanja, zbog čega je dosta nagrabusio posle rata i to je dosta sudbinski uticalo i na njegovo književno djelo, a pogotovo na njegov život. I on nije posjetio Petra Kočića, s kojim inače bio u kumovskim odnosima, nije imao hrabrosti da ode i posjeti svog umirućeg prijatelja u toj bolnici za duševne bolesti na Guberevcu. Ta zgrada postoji dan danas tamo iza kliničkog centra prema autoputu, desno od restorana Franš, da tako najjednostavnije objasnimo. Međutim, ja sam osjetio potrebu da Bora Stanković posjeti u toj priči Petra Kočića i u toj priči Petar Kočić tvrdi ono što tvrdi i u filmu, a to je da je on na vrlo konkretan način, u stvari ne metafizički, nego kao zaista fizički, ubio Ferdinanda, a ne Gavrilo Princip. I onda me jednog dana mi se javio mi se Nebojša Bradić, u to vrijeme glavni urednik kulture na televiziji Beograd, i pozvao me na jedan sastanak, ja nisam znao o čemu se radi, i onda je tu sastanku odmah prisustvovao i Goran Marković, koga ja do tada nisam poznavao, sem što sam gledao većinu njegovih filmova. Prvi njegov film Specijalno vaspitanje sam gledao još sa mamom kao mali dečak, mislim da je taj film snimljen 1981. Dobro se sjećam kad smo gledali kraj tog filma u kinu Dubrovnik u Sarajevu, kada Slavko Štimac i Bekim Hefmiju imaju one neke strašne sjenke, poginuo je Aleksandar Beček i oni sede i puše. Ja nisam htio da idem iz bioskopske sale, čekao sam da se desi nešto lijepo u tom filmu. I to sam Goranu posle ispričao i oni su mi rekli da njih u stvari došli su do Petra Kočića tako što su htjeli da rade nešto. Gorana uvijek interesuju ti odnosi unutar tih kuća za ajde ludnica, da tako kažemo ružno, mada to nije politički korektno već dugo da se tako kaže. A potrefilo se da je se bližila 100-godišnjica Kočićeve smrti, oni su me pitali koliko tu ima materijala, šta, i onda smo čak smo išli taj objekat da gledamo, gdje smo vidjeli da tu ne može ništa da se snima. I onda u nekom razmeni mailova sa Goranom ja sam uradio prvo sinopsis i onda sam uradio to su 2 dijela bila, prvo tako je bilo planirano, onda je posle od toga on još napravio igrani film. I saradnja je tekla, to su 3-4 meseca dosta napornog rada, koji je čisto uživanje, radiš sa jednim od svojih omiljenih reditelja, sa čovjekom koji više ne mora ništa da snimi, a već je jedan od velikih evropskih reditelja, možemo da kažemo. I ja sam napisao negdje 7-8 ruku plus neki dodaci, ali ja sam bio spreman zato što me na to naučio rad u dramskom programu Radio Beograda, gdje sam dotad već bio napisao 7-8 radiodrama koje su sve bile biografske. Prva je bila o Bori Stankoviću, često se Niš pojavljuje u tim radiodramama, pojavljuje se Stevan Sremac, zato što sam radio na primjer i o Milutinu Uskokoviću koji je izvršio samoubistvo u Kuršumliji, gdje sam ja služio vojsku, na primjer, zadnjih 8 mjeseci vojnog roka. Tako da sam ja bio spreman, znao sam da pisanje scenarija je jedna u stvari uslužna djelatnost, da se malo našalimo. Tako da Goran je imao i vrlo striktna uputstva i bilo je naravno nekih kritičkih trenutaka kad se tražilo nešto na što ja nisam htio da pristanem, zato što ali ja sam to umio da objasnim Goranu zbog čega. I Goran je u stvari istog rada na filmu ušao je kao neko ko nije mnogo poznavao Kočićevo književno djelo, a izašao je kao neko ko izuzetno cijeli Kočićevo književno djelo, i tu sad dolazimo do one najvažnije stvari koja je po meni najvažnija kada govorimo o pisanju, kad govorimo o dramatizaciji života umjetnika, posebno pisaca, da koliko god vi sakupili podataka o životu tog čovjeka, koliko god saznali onih, kako se to danas kaže, trivija, koliko nekih malih važnih stvari,
suštinu priče o životu jednog pisca ćete u stvari naći najviše, ona se nalazi u njegovom književnom djelu, to jest u njegovom jeziku. Tako da je u stvari suština možda kvaliteta tog scenarija u tome što ja nisam odustajao upravo od poverenja u Kočićevo književno djelo. Jer tu ima oni koji znaju dobro Kočićevo djelo, prepoznaće na nekoliko mjesta da ne samo Kočić, nego i neki drugi likovi izgovaraju neke odlomke iz Kočićevih djela, koji su u stvari, evo ovi drugi koji to ne znaju, to je prošlo sasvim kao, dakle, neki dramski tekst, kao živa riječ. A to je u stvari jedna visoko artificijalni jezik, vrhunski umjetnički jezik. I tu je u stvari suština gdje se pronalazi pukotina da vi uspijete da uđete na neki način u krvotok, hajde tako da kažemo, tog pisca. Naravno da sad ovdje smo svi okupljeni, interesuje nas književnost, studiramo književnost, predajemo književnost i da se bavimo književnošću, pa znamo, mislim da je to naravno jedna čista fikcija. Ali sa druge strane, postoje neka iskustva, na primjer, i o tome ću vjerojatno pričati kad sam radio ovaj roman o Branku Ćopiću, da se neke stvari se tako poklope iz čiste intuicije, međutim to nema neke veze sada sa time što se kaže da je pisac nešto prorok zna da pogodi, nego ja mislim da je to neke, uglavnom sklope se kockice, uklope se neki dijelovi, užlijebe se i onda se ispostavi da ste vi nešto pronašli, da ste znali. Meni je tu najbolja priča, nema veze sa mnom, ali ima jako veze sa tim šta književnost proizvodi. To Dragan Velikić umije često da priča na književnim večerima za njegov roman Astragan. On je pisao, tu nešto ima i o Lenjinu i tu se pojavio neki Lenjinov pomoćnik kada je Lenjin krenuo na ono čuveno putovanje vozom, kada je stigao na stanicu San Petersburgsku prije nego što je izbila Oktobarska revolucija. Jel? I onda je on pokušavao da nađe pridjev za tog Leninovog pomoćnika i došlo mu je na pamet da napiše da je bio čutljiv. I onda u Njemačkoj na nekoj književnoj večeri pričao je Velikiću jedna žena i rekla gde ste pronašli da je on čutljiv, on je zaista bio čutljiv, nije imao pojma. Pa prema tome, tako je, mislim, Igor Đorđević u stvari na neki način idući tom intuicijom glumačkom, a sa druge strane u stvari prepuštajući se do kraja, ja bih rekao, isključivo Kočićevom tekstu, došao do toga da mi sad, jer Igor Đorđević u stvari uopšte ne liči na Kočića, Kočić je bio visoki čovjek, ja moram da priznam, kad sam pisao scenario, meni je na pameti sve vrijeme bio Bandović se zove glumac. Međutim, to su sad neke filmske stvari, nisu imali nešto u njega povjerenja, on baš nije nešto u to vrijeme bio pouzdan za snimanje i onda su došli do Igora Đorđevića, međutim, vi sad kad razmišljate o Kočiću vizuelno, on je nas uspio da ubijedi da je on Kočić, bez obzira što on, kažem, fizički ne liči, ali on je odglumio u stvari tog Kočića nekako iznutra i koliko vidim, dosta mu je teško sad ispod lika da izađe, jer sad to, ne vjerujem da je to neka tolika zasluga mog teksta, koliko uopšte svih tih, kako da kažem, svih tih kockica koji su se nekako potrefile da to zaista ispadne jedan dobar film, što je meni jako drago. Ono što potvrđuje da je taj film dobar i da su ga u stvari gledali i oni koji o Kočiću ne znaju baš ništa, nego su ga gledali kao jednu tragičnu priču o jednom umjetniku čija je sudbina tako tragična i dramatična, da je u taj film ušao valjda u prvih 7 od, ne znam, na stotine nekih filmova televizijskih i serija. Te godine je bio taj najveći festival televizijski u Šangaju i mi smo ušli u prvih 6 i onda je tu bilo u toj sali preko 3000 Kineza, od kojih su onda mnogi raspitivali kod ovih koji su bili tamo iz ekipe, bio je gospodin Bradić, bila je producentkinja i glumica jedna Maša Dakić koja je mogla lakše iz Njujorka da dođe. Uglavnom oni su se raspitivali da li zaista ta bolnica postoji i raspitivali su, onda su rekli da će dođu u Beograd da krenu negde tim Kočićevim stopama beogradskim, kojih nažalost nema puno, mislim, jeli. Ali eto, pokazalo je da, dakle, iako ne znaš ništa o istoriji savremenoj, možemo da kažemo, nažalost, savremenoj istoriji srpskog naroda, ne znaš ništa o srpskoj književnosti,
i ne razmišljaš u tim vodama da su eto pomenuti Bora Stanković i Petar Kočić u stvari i dalje možemo da kažemo i tekako moderni pisci, ne samo savremeni, nego u svom izrazu, načinu na koji su sklapali svoje književno djelo, jer za Kočića uzmemo sad, ne znam da li se neko time bavi, ali evo imam ovog Karl Uwe Knausgora koji je napisao 6 tomova ove moje borbe, koja je neka metafikcija, autofikcija, ja se izvinam, par excellence, pa mislim onaj Simeon Đak i sve ono, Kočić je isto poput i Ćopića se bavio na neki način autofikcijom, jel tako? Nekako i sebe stavlja u književnog junaka, onda pogotovo ona njegova Sudanija, jel, koju je on u stvari i gledao u principu u zatvoru dok je boravio u toj crnoj kući. Tako da je u stvari, ali ono što iza svega toga stoji, ja sam krenuo od teksta Milana Jovanovića Stojimirovića, koji je objavljen povodom, čini mi se, 10 godina od Kočićeve smrti u Srpskom književnom glasniku, gdje je u stvari opisano, on je dijelio zaista ćeliju, to jest sobu sa Petrom Kočićem jedno vrijeme. Međutim, ja sam krenuvši odatle, smo došli do neke priče, Goran mi je ponegdje dosugerisao neke stvari su i njegove, ali na primjer do onog aplauza na kraju kada Herman ima taj nastup, taj svoj, došli smo onako spontano, nije ga bilo na početku negde do 5. ruke. I ono što je isto važno reći, trebalo je pronaći kako sam pronašao tog negativca. Morao sam da imam nekog antagonistu, je sad pričati priču kako samo neko gubi razum u bolnici, mislim to ne mora da bude interesantno. Znamo kako je ispričana priča o Mozartu, pa je glavni lik u stvari ispao Salieri, je tako, u onoj Šaferovoj drami i kasnije u Formanovoj filmu. Ali ovde sam znao da moram da imam nekog sa te druge strane, hajde tako da kažem, i nisam odmah mislio za Hermana, međutim onda sam u memoarima od doktorke ove Slavke koja se pojavljuje u filmu, a ona je u stvari ostavila prvo zapise šta se dešavalo u Beogradu između dvije okupacije, kad je prvo otišla vojska austrijska odmah 1914. posle Cerske bitke i kasnije vodila dnevnik, i tu se pojavljuje priča kako je Kosta Herman zaista ispitivao neke lekare u podrumu Guvermana. U tog trenutka se u stvari negde promijenilo, jer kogod dolaze iz Sarajeva, Kosta Herman ima pozitivan neki, mislim da se razumijemo, on je bio pozitivan za Boru Stankovića, on ga je spasao od mnogih stvari u Beogradu i naravno Kosta Herman je malo preteran, da tako kažem, ali sa druge strane oličava sve ono što i dan danas čini mi se najviše suočavamo u našem kulturnom prostoru u razgovoru i sa Evropskom unijom i na način na koji nas vide, a to je u stvari ta jedna želja da budemo utirani u nešto u što mi svojim bićem duboko pripadamo, ali mi im pripadamo težnjom za izražavanjem slobode na mnoge načine. Književnost je jedan od najbržih i najkompleksnijih i najdivnijih načina da se ta težnja kroz jezik izrazi. A evo, koliko je prošlo 100 godina i dalje važe te priče iz beogradskih novina, te naredbe o tome da tih problema, na primjer, sa ćirilicom, drugo je sad na koji način naši ljudi koji su zaduženi za upravljanje kulturom po meni nespretno reaguju na određene stvari, ali mnogo toga se ispostavlja da ta Evropska unija, onaj njen ružni birokratski dio, ne ta Evropa koju svi volimo, u koju rado odlazimo i onda još se rađe iz nje vraćamo, da je to sve i dalje aktuelno i u stvari očito da se, ja mislim, zbog toga ljudima svidela stvar, jer nismo morali ništa da natežemo, da tako kažem, niti da utjerujemo u neku vrstu prisile dramaturške, da bismo u stvari pokazali ono što ja sve vrijeme u stvari pišući i romane i priče i scenarija, nije to neko otkrivanje, može se reći da je čak otkrivanje tople vode, ali ja mislim da je važno, značajno na to podsjećati svojim stvaralaštvom da se ništa pod milim Bogom nije promijenilo. Jedino evo što sad možemo ovako, što bi rekao Stjepan Mitrov Ljubiša, u duge zimske večeri da sedimo uz kompjuter i da razgovaramo, ne okupljeni oko vatre, ali šta drugo radimo, nego jedan priča i preteruje dok drugo priča, a ovi drugi slušaju i griju se, je tako? Postoji u tom scenariju i jedna, da kažem, veoma upečatljiva i
tragična epizoda o pjesniku Dušanu Srezojeviću. Jeste. I mislim da je i ona, da kažem, i to je, čini mi se, iz Stojmirovićevoga zapisa negdje inicirano. Da, ali s tim što sam ja onda o ovome Dušanu Srezojeviću postoje, izašla je knjiga da prije nego što je Neninu, profesor Nenin ili sad već akademik, u ovoj svojoj knjizi objavljenoj prije jedno možda 10 godina u Službenom glasniku, objavljena je prvo u Kragujevcu, su objavljeni ti njegovi zlatni dasi, i ja sam pronašao tu knjigu i tu je bila ta zabilježena ta tragična priča o čovjeku kome ne znamo kako izgledao, ne postoji fotografija Dušana Srezojevića, ali postoji tih nekoliko slika i nekoliko pesama od kojih je neke Bogdan Popović stavio u svoju antologiju, jeli? Pa je to ostao zapamćen i zaista je to tragično, ispratio ga je, Kočić ga ispratio do posljednje konačišta, čovjek koga je ubio u stvari, on je imao sklonosti, bio je bolestan, ali u stvari je nesrećna ljubav i našao se u jednom trenutku u krivo vrijeme na krivom mjestu u Beogradu i toga je u stvari otelo, on je maltene zdrav oteran u bolnicu iz koje više nikada nije izašao i gdje je bio vezivan u stvari zaista što je bio, znao je da bude izuzetno agresivan, a ove njegove, ovo što ovo Srđan Timarov što uzvikuje, to je nešto iz njegovih stihova i nešto što je zapisao Stojmirović, što on zaista uzvikivao i kad sam pričao sa Timarovim, rekao sam, tebi je lako. Mislim, ja sam te sve glumce, tada sem Tike Stanića, s njega sam znao ranije, ali ove druge glumce, meni je to sve bilo, kako da kažem, duplo zabavno, im sad time se kao, sad je tu Goran Marković snima film, pa je tu ovaj glumac, onaj glumac i onda malo s njima popričaš, a fina je bila atmosfera, ono što je važno, bila je izuzetno radna atmosfera na setu, bilo je izuzetno hladno, to je nešto snimano u oktobru, nije se uopšte znalo da će film biti sniman, jedva su pronađene pare i u oktobru je jako hladno bilo i ja sam Timarovu rekao, ti glumiš čovjeka kome nije sačuvana slika, prema tome možda radiš šta hoćeš i on je onda rekao kako je to samo bolje i onda smo se čak malo šalili da sad izađemo iz ovih okvira, pa rekao sam dobro, ali ti tu pred kraj prvog ovoga dijela nastradaš, više te nema, a ne, neka, kaže, volim ja to kod publike da plaču, kaže, za mnom, tako da malo ima uvijek tu i te neke zabavne stvari, ali sa druge strane vidjelo se po glumcima, tad još nije bilo to ovo besomučno snimanje ovolikog broja serija, ali vidi se prvo koliko je težak taj njihov život, jer svi oni su uveče išli da igraju neke predstave, da li u Beogradu, da li na neka gostovanja, dolazili ujutru, vraćali se u 6 ujutru na taj set. Mislim, to je jedan jako težak život, tako da ova pozicija sjediti u biblioteci ili kod kuće, ispremati se jedno 3, 4, 5, 6 mjeseci da bi se napisao jedan tekst, da bi saznao što više toga, a prije svega da bi iščitao sve tekstove onog kojim se baviš, se ispostavlja kao ipak mačji kašalj. Svaki posao prvo umjetnosti jeste prije svega izuzetno zadovoljstvo, niko ovo ne radi zato što ga neko tjera, nego zato što voliš, ali sa druge strane kad pogledaš težak je to hljeb i stvarno treba uvijek imati na umu, čak i kad nešto ne ispadne dobro, prije svega ja bih rekao ipak kad je tekst loš, od lošeg teksta ne može da se napravi ništa dobro, a ovo se eto desilo sa raznih strana da smo se, ja mislim, našli u pravom trenutku na pravom mjestu i napravili nešto što je meni drago, što interesuje i mlade ljude, što je to jedna priča koja je prije svega ispričana od početka do kraja, što bi se reklo kako Bog zapovjeda. Toliko smo svi radili na tome predano da je ispalo kao da se sve to tako namjestilo i kao da je trebalo samo napisati i samo snimiti i samo odglumiti, ali to je zato što smo, ja mislim, svi uložili taj maksimalnu energiju da bi to sve u to kratko dana snimanju i te postprodukcije, da bi sve ispalo, da to bude jedan drugačiji film, da tako kažem, Gorana Markovića. On ne snima, to je jedini film, možemo kažemo istorijski, jer on kaže ne interesuju ga te reditelja, ne treba, on kaže da reditelja ne treba da interesuju istorijske ličnosti, da to opterećuje priču. Sad ćemo vjerojatno nastaviti razgovor o drugim stvarima, ja drugačije to gledam, ja u životima i u dijelima tih ljudi uvijek vidim jednu u stvari novu mogućnost da se ispriča neka nova priča ili ista priča na drugačiji način. Pomenuli smo Boru Stankovića, a pomenuli smo i ovu činjenicu da si pisao više radiodrama i to
baš sve značajnim srpskim piscima, evo pominjali smo i između ostalog Milutina Skokovića i taj njegov tragični kraj 1915. Međutim, ova radiodrama o Bori Stankoviću, Omča od hartije, ako se sjećam dobro, Omča od hartije Borisova Stankovića, meni je bila upečatljiva, ja sam je ovih dana ponovo pronašao pa sam je preslušao i naročito je upečatljiv taj njegov razgovor sa glumcem Čiča Ilijom Stanojevićem, jer njih dvojica se po nesreći u tom okupiranom Beogradu nalaze i pokušavaju da opstanu u tom, da kažem, neprirodnom, nenormalnom, vanrednom stanju stvari i da prežive uopšte. Tako da je i tu prikazana jedna, da kažem, tragična, veoma neobična perspektiva i pozicija pisca i to u ovome slučaju Bore Stankovića, evo kog mi, da kažem, potpuno iz jedne druge perspektive posmatramo, najmanje znamo o njemu iz ovih okupacionih godina. Ja sjećam svojevremeno kad sam čitao neke Nušićeve zapise, da između ostalog Nušić i Bora Stanković se negdje u poznu jesen i pronalaze najprije u Podgorici, pa se onda odlaze i na Cetinje da posjete kralja Nikolu Petrovića. Jeste. I Nušić tada opisuje jednu pomalo onako šaljivu epizodu. Oni kad su došli kod kralja Nikole, na njegovom stolu je bio i roman Nečista krv. Međutim, kako su tada štampane knjige, nisu rasjecani u štamparijama tabaci, nego su čitaoci imali one peroreze, pa su, kako čitaju, sjekli jednu po jednu stranicu i čitali roman. I oni su vidjeli, dok su čekali da ih primi, odnosno da dođe kralj Nikola, da taj roman nije ni razrezan. Jeste. Da ga niko nije ni pročitao, zapravo, da Nečista krv nije ni pročitana. Ali kad su počeli da razgovaraju, kralj Nikola se sjetio Bore Stankovića i počeo je da hvali taj njegov roman, a Nušić u svom stilu komentariše kasnije šta li bi tek rekao o Nečistoj krvi da je razrezao one listove kralj Nikola i da je čitao. Međutim, pomenuo si ti malo prije da je Bora Stanković tu zapravo u Podgorici donio odluku da se vrati nazad u Beograd i da taj njegov povratak ide nešto preko Sarajeva, pa u Derventi je zaustavljen čitav taj konvoj zbog tadašnje neke epidemije ili neke bolesti koje su bile pojavile, tifus ili tako nešto. A Branislav Nušić je, da kažem, bio malo bolje sreće, on odlazi u Ulcinj, pa onda brodom iz Ulcinja odlazi u Francusku i on provodi praktično čitav Prvi svjetski rat u izbjeglištu u Francuskoj. Ta drama, da kažem, Omča od hartije Bore Stankovića, to je priča o Bori Stankoviću u okupaciji. Šta je tu motivisalo upravo tebe da pronađeš taj aspekt? Čitao si vjerojatno one njegove zapise iz okupacije, pa si onda krenuo od tog. Pa znaš kako, ovdje je vrlo jednostavan odgovor, tu me motivisala narudžbina, jer su me zvali sa drugog programa Radio Beograda. I u stvari prva radiodrama koju sam ja napisao 2007. je to bilo. I ona je to često sad u nekim intervjuima kažem, ali moram ju sad da ponovim, to je dosta uticalo u stvari na način na koji ću ja nastaviti da se bavim ovim mojim poslom, na koji ću evo jutros kako sam radio spremajući se za nekoliko stvari koje radim i za nešto što uporedo radim. Jer tada sam se sreo u stvari sa Milinom Potom Koljević koja je urednik na drugom programu dramskom programu Radio Beograda i na osnovu toga kako ja pišem dijaloge, kako ona čitala moje dijaloge u mojim romanima, a prije svega u pričama, ona je rekla da se čini da bi ja mogao uz neku uredničku pomoć da uradim nešto što bi zavrijedilo da bude emitovano. I dobio sam taj zadatak. Sad to je bilo interesantno jer je 2-3 godine ranije bila emitovana televizijska drama koju je pisao Jovan Radulović, koja se isto bavila Borom okupacijom i u stvari boga mi ona je emitovana tad dok sam ja to pisao, vidiš, kad sam se time bavio, ne ranije. Ja se sjećam onda, inače ja kad pišem, čitam sve što mislim, nisam od onih koji sklanjaju od sebe neku prozu, ja puštam da na mene utiče sve od reklama na televiziji do preko Sremca do Joyce-a da se našalim, ali to nisam htio da gledam, da sam pojao da će mi pomutiti neka moja rješenja ili tako, ili da bi, uglavnom to sam tek kasnije pogledao. Interesantno da u toj drami isto napravio Jovan Radulović, da odlazi kod Kočića Bora Stanković. Moj Bora je morao da se radijski da bude određen jasno
prema onome što se zaista dešavalo, jer to su radiodrame koje zahtijevaju da budu i neka vrsta obrazovnog programa. To je dakle neka dramatizacija života i djela, da tako kažem. Sad kod Bore Stankovića ima i tekako toga što je život, ali opet sam ja mnogo čitao Boru Stankovića u to vrijeme, da bi mi Bora Stanković progovorio tim svojim jezikom i da u stvari uspijem da probam da taj njegov književni jezik proguram kroz njegova usta, tako ružno sad, da ružno kažem. Sad, ja sam tu puno toga čitao sam te Beogradske novine, pa sam nešto od toga iskoristio ovde posle koliko godina iza Kočića, ali u stvari tu se otkrije tragedija jednog prvo cijelog vremena, posle se meni desilo da sam, pošto sam pisao, posle rekao sam i o Milutinu Iskokoviću, pa sam pisao o Brani Cvetkoviću, koji isto je bio u Prvom svjetskom ratu, onda o Svetozaru Ćoroviću, istina on nije bio u Srbiji, ali je mislim bio, tako da je tu prvo jedan krug kulturni ljudi koji su se znali i koji su stvarali ono što će sad postati klasika, to jest neizbježno nešto što jedan kanon u koji ne može da dira ni jedan školski program, da tako kažem. A sa druge strane su ljudi koji su bili pod istim istorijskim uslovima, snalazili se na ovaj način. I koliko god se svi ovi drugi na neki način snalazili, sem opet Milutina Sirotog Iskokovića, koji ništa opet nije bilo jasno i koji je od tog viška istorije, da tako kažemo, iz svih tih događaja u stvari doterao sebe da se utopi u Toplici. Bora Stanković nije snalazio uopšte, to sam već rekao, ti si to jako lijepo i eufemistički rekao kako je on odlučio da ode u Beograd, on jednostavno nije mogao da se probudi od dosta količine alkohola koji je pio tih dana, skrhan u stvari činjenicom da su ga tretirali kao, kako da tako kažemo, kao običnog vojnika. On je bio sekretar ili zamjenik ministra u Ministarstvu vera, gde će kasnije da se vrati, međutim, umjesto on da ide sa tim transportom, otišla je tašta ministrova, on je upućen nekim zaobilaznim putem, još je morao da sprovodi kosti Stefana Prvovenčanog, čini mi se, iz Niša, ali ono što je njega interesovalo u svemu tome, i tu sad se nalazi klica, kad kažeš u čemu je ta drama u Bori Stankoviću. A ona je u stvari o tome što on sve vrijeme ne misli ni na ženu, ni na djecu, ni na sebe, malte ne, nego gleda kako da se dočepa svoje rukopisa ove drame Tašana, koji je nepovratno izgubljen u Nišu nakon povlačenja 1915. On mu je ostao u jednoj fioci. I on je u stvari onda iz Dervente, to postoji, posle sam to iskoristio pisao sam tekst, jedan veliki o tome, dosta godina nakon što sam napisao ovu dramu za pod sajt Oko RTS-a, gdje dosta sad u zadnje vrijeme često pišem te dugačke, nisu to eseji, to su više neki publicistički tekstovi koji sad sam pisao, zadnji tekst je bio veliki o sudbini jednog broda i koji nije uspio da preveze u dobrovoljce u španski građanski rat sa Jadranske obale. Dakle, sva priča oko veze sa Borom Stankovićem i njegovom tom propasti je u stvari trenutak kada je on ostao bez izgleda posljednjeg svog velikog književnog djela koji je nepovratno izgubljen. Znamo mi da je Tašana posle ponovo napisana i da je izvedena u Narodnom pozorištu, čini mi se 7 dana prije nego što će on da umre, ali ta Tašana originalna, ne ova iz serije, da se malo našalimo, je zauvijek izgubljena, a u stvari sve ono što će se dalje Boris Stanković dešavati tokom okupacije, gdje on apsolutno neće znati da se ponaša, neće biti čovjek sklon, on biće sklon neke vrsti kompromisa, ali uvijek će ih praviti u nekom pogrešnom vremenu, u pogrešnom trenutku, i onda kad dođe do oslobođenja, možemo da kažemo da se on tad ponašao kao neka vrsta današnjih ovih mirovnih aktivista, hajde tako da kažem. Međutim, to u stvari oni protiv kojih je on pisao u tim beogradskim novinama, gdje je ukazivao na ono što se danas zove korupcija, ti ljudi da bi spremno i veselo dočekali pobjednike, oni u stvari su skrenuli pažnju na ono koji ih je, kako se danas kaže, na zviždača. On je bio neka vrsta zviždača, sve može da se prevede na današnji jezik vijesti i lažnih vijesti, i oni su onda njega, najblaže rečeno, satrli, i ono što je sramotno, to je da je list Politika odigrala tada ključnu ulogu, zato što su oni u nekoliko članaka koji su objavljeni u prvim brojima Politike, koji su objavljeni po oslobođenju,
slavnog pisca teško optužili za kolaboraciju. A on nije znao da se brani, on je napisao tu čuvenu rečenicu, ali ja sam radio ono što je dužnost pisca, pisao sam. I kod toga bi moglo sad da se vode neke dugačke rasprave i na Fakultetu političkih nauka, pretpostavljam, i na filozofiji i na katedri za istoriju, ali u stvari mi znamo, poznajući delo Bore Stankovića, da on u stvari nije mogao zaista da radi ništa drugačije. Tražio je sve vreme u stvari opet i tu izraz, jer on koliko god pisao za novine, vi tu vidite njegovu rečenicu. Ali vidimo u stvari tu svest da, što reče Paul Gavran, nikad više, jer on je u stvari on je čak preselio atmosferu Vranjske kuće, svoje Vranjske kuće, u tu svoju kuću na Dorčolu, koje više nema, to je negdje na donjem Dorčolu, ispod ulice Cara Dušana, ali je opet ostalo ono što je meni bilo važno i za pisanje toga i posle pisanje priča, da je on posle rata se družio po tim mehanama sa Stanislavom Vinaverom, koji je bio tada mlad, ne baš golobrat, zato što i on preživio Prvi svetski rat i preživio je logor prvi u svom životu, preživit će posle još jedan, ali on sa Vinaverom. I ono što je interesantno, postoje indicije da su on i Ivo Andrić u stvari radili jedno vreme u istoj kancelariji. Što opet sad povezuje, znamo koliko je Andrić u stvari uz Njegoša i uz Vuka poštovao izuzetno Boru Stankovića, njih dvojica su se poznavali. I to samo da ja malo iskoristio u toj priči, da u stvari Bora Stanković kod mene kumovao da se Ivo Andrić okane svog ekspresionizma, da tako kažemo, i liričnosti i tog modernog izraza i da svu svoju modernost iskaže pišući o prošlosti. Jer posljedna rečenica te moje priče, u stvari priče Agramerski domino, koji govori o prelasku Andrića iz Zagreba u Beograd, je u stvari prva rečenica puta Alije Đerzeleza, a koja je u mojoj priči u stvari ima da zahvali Bori Stankoviću i tom nekom njegovom savjetu da će najbolje pisati o sadašnjosti ako govori o prošlosti. Ali ono što je ostalo i što dan danas prati, to je u stvari da sam tad naučio da bez obzira koliko sazna u stvari kako su živjeli svi, kako je živio taj Milano Grizović, kako je živio Čiča Ilija Stanojević, koji inače mnogo više sarađivao sa okupatorom, igrao je u predstavu, a njemu nije fala ni dlaka sa glave, ostao je obožavan. I interesantno je za Nušića, kad si spomenuo, ima ta priča, to za sad nisam uspio nigde da smestim, a moglo bi negde da se smesti. Jesam u stvari samo o toj neko, ima tu malo jedna scena kad sam govorio o Brani Cvetkoviću, da je Nušić u stvari većinu tog vremena proveo u jednom mestu na granici sa Španijom koji se zove Barbast, i tu je prisustvovao čak nekom danu Srbije gde je u čast Srbije izvedena, tu isto ima neka vrsta neokolonijalizma, kako su Francuzi zamišljali šta je srpska himna, pa su otpevali neku tursku pjesmu, valjda misleći da je to srpska himna, i obukli su se bili u neke turbane i tako stalno Nušiću pokazivali da je to kao da ste kod kuće, a Nušić je u to vreme u stvari oplakivao svoga poginulog sina. Ali ono što sad govori o Nušiću, to je da je u stvari on maltene tajno od svoje žene, jer je transparentno pred svima pisao 1915. knjigu koja u stvari nije dosegnula, moramo da priznamo, po svojim umetničkim kvalitetima, ništa od onoga dramskog što je Nušić radio, ali on je pisao za javnost, je pisao tu 1915. osjećajući valjda i dužnost da to nešto uradi, s obzirom na ono šta je sve proživio, šta je sve vidio, a potajno je sedio kad niko ne vidi i pisao u toj žalosti, pisao sumnjivo lice. Tako da to nam mnogo govori u stvari o tome koliko ono što mene uvijek interesuje da pronađem kad pišem o nekom umjetniku, o njegovom životu, da toliko postoje tih slojeva da u stvari u krajnjoj granici je stvar zvuči dosta surovo. Ljudi koji se bave stvaralaštvom, u stvari koji jednom osjete taj poziv, da tako kažem, ili kako ima taj naslov Dejana Simonovića, njegovog drugog romana, Neodoljiva draž poziva, koji to jednom osjete, ništa u stvari za njih ne postoji sem toga. Nije baš lako onima koji uz njih žive, treba to izdržati, ali s obzirom na ono šta su nam ostavili ti najveći,
a oni su nam ostavili besmrtna dela, a sa druge strane su živjeli u stvari dosta tužne živote, sticajem raznih okolnosti. Kod nas su ti životi tih ljudi koji su rođeni tih godina ispunjeni tim strašnim pomjeranjima za vrijeme ratova, bez cijele jedne generacije pisaca smo ostali, mogli bismo igrati igre te alternativne istorije. Šta bi bilo da je Dis preživio, da je preživio Milutin Bojić, eto Uskoković da je ostao živ, šta bi se desilo, ne možemo da znamo, ali znamo da su svi ti ljudi umrli jako mladi i u stvari ono što također znamo da većina tih ljudi u stvari, možemo reći 100% svih tih velikana srpske književnosti je po pravilu bilo, ako ne progonjeno, onda neprimećeno od strane tadašnjih ministarstava kulture, tako da ova današnja neka žalbe kad nešto ne prođeš na nekom konkursu ili kad neki budžet za kulturu ovo pa ili na neko ode, na neko putovanje, neki sajam, neko drugi ne ode, ispadaju onako prilično smiješna s obzirom na bijedu u kojoj su živjeli tadašnji budući velikani, hajde tako da kažem. To je tačno. Činjenica je da je Nušić u tim okupacionim, odnosno u tim njegovim izbjegličkim godinama koje je uglavnom proveo u Francuskoj, pisao i u pravu si pisao je javno 915. a tajno je pisao komedije i drame. Jeste. I Josip Lešić je pronašao taj rukopis njegove drame Ne očajavajte nikad, koja je možda jedina sačuvana od toga što je napisao u tom francuskom periodu. I naravno on je tad krenuo ponovo da radi na Sumnjivom licu, a da kažem, poslije oslobođenja njegova žena je u Prištini pronašla onu prvu prethodnu verziju Sumnjivog lica, jer dosta je neobična bila sudbina tog rukopisa Sumnjivog lica. Prva verzija je nastala još 1885. 6. pa je prerađivana, prepravljana, tako da je... Koliko znam, on je jednom i sam sebi odbio, je li tako, izvođenje Sumnjivog lica kao upravnik? Postoji njegov predgovor gdje on se šali i sjedi ispred ogledala i razgovara sa piscem Nušićem, a on je naravno upravnik Kraljevskog narodnog pozorišta i objašnjavamo kako za njega kao mladog pisca nije dobro da postavi na scenu dramu u kojoj se ismijava dinastije i tako dalje. Međutim, to Sumnjivo lice je zaista imalo neobičnu sudbinu. 1924. je tek postavljeno na scenu i kako je Nušić sam negdje naveo, to je bila negdje 4. ili 5. verzija tog teksta koji je na kraju uspio da dovede, ili kako on govorio, da donese do scene. Naravno da je Nušić zbog te tragične smrti njegovog sina, veoma mladog, koji imao nepuni 16 godina, Strahinje Bana, da je on na neki način bio presječen i nikad se on više nije oporavio od te tragedije, ali je činjenica da on poslije 1918. piše i neke od najboljih svojih komedija. To je period kada on stvara, ne znam, i Gospođu ministarku i ožalošćenu porodicu i pokojnika i tako dalje. Prema tome, bila su to teška vremena u svakom pogledu, ali očigledno i za te pisce, da kažem, inspirativna, izazovna, provokativna, tako da je to bila jedna stalna borba između ovog egzistencijalnog, elementarnog opstanka i tih umjetničkih poriva koji su ih nosili. I zato je možda, da kažem, toliko i privlačilo sve to, pa si ih stavljao i u te radiodrame i u ove televizijske scenarije, pa onda u romane i pripovjetke i tako dalje. Ono što je meni interesantno kod tih radiodrama, to je, da kažem, jedan veoma važan aspekt koji je usmjeren samo na glas kazivača. Nemate vi sad više onaj vizuelni doživljaj, nemamo ono što je, ne znam, u filmu, što je na pozorišnoj sceni i tako dalje. I moram priznati kad ovi režiseri tih radiodrama odaberu adekvatne glasove koji znaju da to prenesu na jedan, da kažem, snažan i emotivan način, onda to ubjedljivo funkcioniše. I zato je meni ta radiodrama o Bori Stankoviću bila toliko, da kažem, upečatljiva, nekako su uspjeli da je upakuju, da prenesu onu emociju Stankovićevu, koja jeste teška je Stankovićeva emocija. Pa znaš kako, tu je Boru Stankoviću tumačio pokojni Zoran Rankić, koji je u stvari najpoznatiji po onoj čuvenoj ulozi Kalabića, u onoj seriji, o hvatanju Draže Mihajlovića.
Ja sam ga posle vidio, on je sedio na Trgu Republike, u jednoj, stalno smenjuju sad imena tih kafana, prišao sam mu i pozdravili smo se i zahvalio sam mu i on je to zaista dobro uradio. Ne znamo kakav je glas Bora Stanković imao, pretpostavljam da je bio promukao, mislim, tako, ali on je to dobro uradio, nekako mu je dobro prišao, ajde tako da kažem, imao si utisak zaista da je to Bora Stanković. Sad, tu je dobra škola. Prvo, ono što je najvažnije kad radiš radiodramu, nije to, ti je ne pišeš kao da je to, kako da kažem, kao da je to neko pozorište za slabovide, da tako kažem, nego upravo je to obrnuto, mnogo više u stvari učestvuje vizuelno, što je vrlo interesantno u samom procesu pisanja, nego što možeš uopšte da zamisliš. Čak i kad pišeš ovaj scenarij za film, mislim, tu se piše dosta detaljno, zavisi sad sve. Sad što se tiče pozorišta, koliko znam, pošto reditelj je sad glavni već dugo, pa čak i izmišljaju šta će nam pisac, ajmo mi neka svoja iskustva, pa ćemo pravimo pozorište. Ali mene, ja sad kad sam počeo da pišem tu prvu dramu, ja sam se naivno raspitivao tamo u tehnici na Radio Beogradu, šta oni imaju od tih šumova. A oni su meni htjeli da me malo, da se malo šali i rekli kako su dobili od BBC-a neku veliku bazu podataka i da ja mogu šta god hoću. Pa su te moje didaskalije, ima to u tekstu koji je objavljen u knjizi koju je objavio RTS, i ima tu kao ovako drugačije zvuči pod u kući Bore Stankovića, drugačije u kancelariji. Ono što ima Radio Beograd od tih efekata, to je pada kiša i aplauz i neki žamor. Da. To sam naučio kasnije, da. Ali bez obzira pomogne ti u pisanju, zato što u stvari shvataš da nećeš doći do tog crnog glasa, hajde tako da kažem, na toj beloj harti ako ne daš sve. Jer tu dijalog jeste naravno najvažniji. Ako je dijalog loš, jer sve je u dijalogu, jer sve je u glasu. Ali sa druge strane, taj stvaralački proces i tekako ima u sebi vizuelnog, jer u stvari ti znaš da će onaj koji sluša u svojoj glavi od riječi da pravi slike. I u stvari ti radiš obrnuto na neki način. Možda daješ neku vrstu negativa, ne znam kako bih to objasnio. Ali to uglavnom imam taj utisak. A druga stvar, ja sa druge strane volim da slušam. Ne samo muziku, nego Bogu, ja sam deltonista inače, ali odlično čujem da kucnem za sada. Tako da meni jako je zvuk važan. I ne neka vrsta ponašanja nekih zvukova i glasova, nego upravo neko stvaranje. Tako da je meni u stvari, što se tiče sad interpretacije reditelja, i to nije loše, zato što je od tih 7 bilo i nekih, ne mogu reći katastrofa, jer ljudi vam priđu na ulici i kažu slušali da je bilo divno. A ja nisam zadovoljan kako je to prošlo. Međutim, bio je jedan faul, što kažu teške, imao sam tu čast da radim adaptaciju za radiodramu Seobe i drugu knjigu Seoba Miloša Crnjanskog. Međutim, ta druga knjiga Seoba Miloša Crnjanskog ispala je jedna apsolutna tragedija, to je katastrofa za mene, jer sam ja uradio nešto što je zaista teško. Ja znamo koliki je obim tih, to ima preko 700 strana. To je trebalo svesti na 50-ak strana, u stvari to je možda i nekih 40, sa malo likova, jer takav je budžet radija. A u stvari kada sam ušao u to pravljenje dramatizacije, prvu knjigu Seoba je jako teško dramatizovati, zato što tu u stvari jako malo toga događa u spoljašnjem svijetu. Ali hajde, to je ispalo, bio sam zadovoljan kako je to, ovo je došao drugi reditelj, a taj rukopis, ta knjiga Crnjanskog prosto vapi da od nje bude napravljena jedna dobra Netflix ili HBO serija. A Crnjanski dok je pisao te Seobe, postoje podaci, on je pohađao i završio filmsku školu, on je pohađao, tamo išao u Engleskoj i učio kako se piše scenarij. Tako da ovo je to prosto jedan, sem toga što to je remek delo naše književnosti, izuzetno poetično, ono sa druge strane je vrlo dramski razrađeno, dramaturški razrađeno. I to je sad bio problem, samo što ti moraš da odabereš određene tačke i da tu cijelu priču. Ja sam to sve uradio, urednica je odobrila i onda smo sjeli sa rediteljem,
a to je neki od ove škole ovih western reditelja koji je rekao, a zašto bismo mi mogli da napravimo da je Pavel Isaković u zatvoru i on se sjeća svoga života. Sad ja sam tu prvi put rekao vrlo jedno glasno i jasno kao ono Titovo ne. Međutim, bio gori od Staljina da se našalimo, jer tu je nastao problem, jer ja kad sam čuo tu radiodramu, shvatio sam da oni u stvari to ne izvode po mom tekstu, nego da je reditelj, možda je to da se malo našalimo bila dobra stvar, reditelj je otkrio Crnjanskog, jer on dotad nije čitao Crnjanskog i onda je on to upropastio sa gomilom nekih unutrašnjih monologa, što ja mislim da je loše dramaturško rješenje. To je, mislim, onako linija manjeg otpora, može uvijek tvoj junak nešto unutra u sebi, nešto da mrvnja sebi u bradu i da to zvuči ko zna kako poetično, a u stvari da bude patetično, ali ajde ti od toga napravi neku radnju, ajde stvori neku dramsku situaciju. I uglavnom to se nije dobro završilo, ali dobro, mislim, prošlo je, nije loše doživjeti neku takvu vrstu razočaranja, a sa druge strane ja sam ipak tu na dobitku, zato što sam proveo 2-3 meseca shvatajući da se dramatizacija jednog takvog romana ne može raditi samo čitajući taj roman, nego sam onda, sem onog Simeona Piščevića i svega onoga što je Crnjanski čitao sam još neke druge stvari i naravno čitao još okolo Crnjanskog i u stvari potpuno 3-4 meseca koliko živio u tom svijetu i zahvalan sam dramskoj redakciji Radio Beograda, bez obzira što je kasnije tu ispalo kako je ispalo, zato što mi je omogućila da provedem ta 3-4 meseca potpuno izdvojen iz ovog svijeta kao u nekoj svojoj samoizolaciji, ali samoizolacija Crnjanskim, da tako kažem, što naročito studentima književnosti od sveg srca preporučujem. Eto. To su zaista, da kažem, prava iskustva. Evo, ovaj segment razgovora posvećen ovim transmedijalnim temama, da kažem, i filmskim, i televizijskim, i radijskim adaptacijama književnih dijela. Možda možemo završiti jednom onako konstatacijom, ocjenom i da vidim tvoj stav o tome kako posmatraš ovaj najnoviji film posvećen Boris Stankoviću, odnosno njegovom dijelu. Šta je bilo? Pa znaš kako, prvo on ima predistoriju, to je scenarij Vojislava Nanovića, koji je sad evo objavljen integralno, meni se čini kao knjiga, RTS izdavaštvo je to objavilo povodom serije. Pa znaš šta, teško je raditi Boru Stankovića, zato što znamo kakav je to pisac, sve je tu negdje iznutra. Ali koliko sam čuo, i to je sad važno, a možda i nije važno, ali ja mislim da je važno da ljudima iz Vranja se baš ne sviđa kad su pogledali, barem ovo na televiziji, ne znam, film nisam gledao. Očito je tu se ispostavlja ono što sam ja rekao, nije dakle problem što će to da liči na western, aferim, što bi rekli. Problem je u jeziku, čini mi se. Zato što nisu uspjeli da pronađu, da izmisle, da tako kažem, da vas uvere da oni svi govore vranjanski, a da to ne mora da bude vranjanski. Tu je izgleda nastao neki problem, jer oni govore savremenim srpskim jezikom, to je nešto što je primijenio, ako se dobro sjećam, i Ljubomir Simović u svojoj Hazanaginici, što je imalo je neku svrhu, dalo je da se opravda ovdje, ja mislim jednostavno bilo, mislim da su imali problem, čak mogli da idu skroz vizualno, ovo sad malo preterujem, pa da su mogli se snimiti na engleskom, pa bi opet bilo neka priča koja se dešava na granici Evrope i istoka i gdje iz tih odnosa multietničkih, da tako kažem, dolazi do nekih strastvenih okršaja i tako nekih stvari. Ne znam, ja moram da priznam da je teško je u stvari posle serije Vuk Karadžić, Đorđa Kadijevića, da se očito ne uspijevaju ljudi da naprave tu vrstu rekonstrukcije epohe. Znamo samo kako su prošli strašno oni nesretni Nemanjići. Ovo nije tako, ovo, Bogu hvala, može da se gleda, ima neku svoju priču, samo je jedan osnovni problem, a to je što čini mi se da određena grupa naših reditelja i dramaturga koja je izašla iz šinjela Živojina Pavlovića, koji je inače odličan reditelj, čini mi se da je pomalo nikako da izađe iz tog šinjela, da je osjeća neku obavezu da od svega pravi western. A baš sam nešto razmišljao o tome ovih dana, ali najveći westerni su najveći ne zato što su westerni,
nego zato su to univerzalne priče. Ispriče pa se dešavaju, evo sad sam gledao na Netflixu film Jane Campion, najnoviji, koji se dešava, to je tipični western, u stvari jedna antička tragedija, hajde tako da kažemo, samo se dešava na divljem zapadu, pojavljuje se stoka, oni jašu konje, tu su saluni, pije se viski, jaši se na konjima i tako. A ovo isuviše je samo divlji zapad i bojim se da nimalo nije Bora Stanković, ali kažem, probali su, napravili su nešto što mislim, može da se gleda, dakle da ne misle sad ljudi da sam to apsolutno protiv toga, ali mislim da je ovde čak više problem ne sa vizualnim identitetom, nego upravo sa odlukom da se govori tako kako se govori, a to je rešenje negde na pola puta. Ne znam kako je to u tom originalnom scenariju Dranovićom, vjerojatno je to njegova odluka, ali kažem, s obzirom da je on bio čovjek koji je napravio onaj čuveni čudotvorni mač, koji je teži, koji je negdje između tih ruskog načina snimanja, između one Vasilise prekrasne i hollywoodske produkcije tadašnjeg doba. Očito se to težilo da se od ovoga napravi Hollywood, mislim može, ali evo uzmimo od kakve gluposti je remek delo napravio Quentin Tarantino, sa ovim bilo jednom u Hollywoodu, jel? Tako da tu ja mislim se nalazi problem naše produkcije trenutno, neka se ona razvija, Bogu hvala, mnogo je bolje da se snima, da se razumijemo i da se to emituje nego po 100. put bolji život ili ne znam nija šta, ali čini mi se da premalo povjerenja čak i među scenaristima ima u samu književnost, u njenu moć. A jedna od najmoćnijih književnih figura i najmoćnijih književnih bića u našoj književnosti od početka, od usmene književnosti pa do danas, do ne znam, do Ota Horvata, Gorana Petrovića, od Davida Al-Baharija, da ne nabrajam, upišite koga god hoćete, Bora Stanković je uvijek pri vrhu, mislim, jedan od kako da kažem, dalekosežnijih glasova srpske književnosti, najmodernijih glasova, koji je u stvari neponovljivo autentičan. Ja mislim čak da mi nemamo autentičnijeg pisca od Bore Stankovića, jednu vrstu neverovatne samoniklosti koja je neverovatno savremena bila u tom trenutku kad je nastajala i evo do dan danas, i to je ono što je njegova velika moć, da takođe za njega znaju i čak ga ceni i oni koji to nikad nisu čitali, da je on u stvari postao, iako dosta složen pisac, treba, kako da kažem, treba imati energije da se uđe do kraja u taj njegov svijet, a sa druge strane i oni nepismeni znaju za koštanu i za sofku, je li tako? Sad, mislim da je ovo malo promašilo, ali bolje je da promašuje, a da se puca, nego da se samo nišani, a da se ne ispaljuje, ajde tako da kažem. Dobro, složit ćemo se oko toga, ali je činjenica da je bilo neophodno mnogo više raditi na jeziku te, da kažem... Pazi, ali to je kod nas osnovni problem, kod nas se ne radi na jeziku i tamo gdje bi moralo, dovoljno je da slušaš vesti na državnoj televiziji, da uzmeš naslove u Politici kako su napisani, što je meni jako žao, pa da shvatiš da u stvari kod nas u jeziku, evo rekao sam već, čini mi se, brine se na jedan pogrešan način. Ovo sad što se radi, ove akcije, to sa ćirilicom i sa srpskim jezikom, sve je to u redu, ali glavno je, svi vrlo dobro znamo da deca umjesto 5 puta nedeljno 5 časova, što je najviše, imaju 8 ili 9 časova srpskog jezika i književnosti kroz cijelo školovanje, pa da imaju malo više vremena profesori da se bave i gramatikom, ali naravno kroz primjere iz književnosti, a ne da od te gramatike prave neki svemirski brod. I odmah bi sve bilo lakše, na taj način bismo mi itekako lakše čuvali identitet koga itekako hoće da nam oduzmu, mislim da se razumijemo, i itekako ne treba da ga damo, ali to bi trebalo sve da se radi na jedan, da ružno kažem, njemački način, znači malo disciplinovanije i organizovanije i strajnije, je li tako? Tako je, slažem se. Ipak kad se rade dijela kao što je Stankovićevo djelo gdje je govor njegovih junaka uglavnom, da kažem, dijalekatski, mora mnogo više da se posveti pažnja jeziku, jer ako junaci ne govore u onom autentičnom lokalnom govoru Vranja kakav se govorio
na kraju 19. vijeka, pa i danas, koji se djelimično tako govori, onda se ruši čitava ta koncepcija Stankovićevog djela. I mislim da je suštinski problem ove sadašnje, da kažem, adaptacije koje su radili Nanović pa Bjelogrlić kao režiser, je u tome što su oni prebrzo prešli preko tog aspekta Stankovićevog djela, a morali su najviše da rade na tome, sa lektorima, sa glumcima, ili da biraju glumce iz pozorišta, iz Vranja, Leskovca, Niša, koji ulaze lako u taj dijalekatski govor. Da, njih je u stvari interesovalo prije svega da snime western, ali u stvari daju jednu melodramu i sve će oni to da uspiju, u to ne ulazimo. Ali pazi, sad imaš s druge strane jednu dobru stvar, ja pretpostavljam da u knjižarama ovih dana se traži nečista krv, mnogo više nego što se tražila, tako da kao i ova adaptacija dela Dobrice Ćosića, čini mi se ovi koreni da su bili uspjeli, ovo već Vreme zla je jedan kalambur ispao, jedan bućkuriš, koji baš mi ne preporučuje Ćosića, koji je također jedan izuzetno filmičan pisac, njegovo Vreme smrti isto vapije da bude pretvoreno odavno u neku dobru seriju, ali bez obzira što je ovo, čini mi se, Vreme zla ispalo lošije, da opet čini mi se da to će Laguna da zna da se te knjige traže. Prema tome opet nema tu neke velike štete, kao da ti kažem, jer svi će na kraju ishodište svega toga je opet delo Bore Stankovića. Znači i ovi što se svidi uzet će da čitaju, a ovi da bi pronašli uvjerenje da su u pravu što im se ne sviđa, oni će opet da uzmu i da čitaju nečistu krv. Pa, oni će još ima li išta ljepše. Više da čitaju i ne samo nečistu krv, jer tu se pojavljuju i dijelovi ovče. Jeste, ovo je sad uzeto iz dijela, iz priče. Ovdje je zapravo nečista krv samo prvo poglavlje, prvo poglavlje romana prisutno. Naravno ima tu još mnogo stvari o kojima bi mogli razgovarati, ali idemo mi dalje, jer potvrdili smo zapravo onu osnovnu, da kažem, zajedničku tezu da je Stanković suviše kompleksan pisac i traži mnogo, da kažem, dublji, dugoročniji i ozbiljniji pristup da bi se doseglo do onoga što nudi njegova djela. Čim se sve to ne uradi na ovaj njemački način, kako si ti rekao, uvijek se nađu mane, odnosno ne uradi se sve što bi trebalo. Ali, Vule, sad ćemo se vratiti na ovaj aspekt tvojeg književnog rada posvećen romanima i pripovjetkama. Dobro. Evo, recimo, ja sam kao planirao da razgovaramo o dva tvoja romana. Jedan je onaj Nedelja pacova koji je dobio prvu tvoju Sremčevu nagradu. Ja sam tad i bio član žirija, pa sam imao, da kažem, to zadovoljstvo da učestvujem u tom dodjeljivanju nagrade. I interesuje me ovaj roman Pomor i strah koji je objavljen 2018. godine. Sjećam se da je Nedelja pacova posvećena Jajcu 1943. godini, ovim, da kažem, događajima iz Titove, odnosno stvaranja Titove Jugoslavije i tako dalje. Ali se tu na jedan veoma neobičan način pojavljuje zapravo Kočićev junak, odnosno Ćopićev junak, Nikoletina Bursać. I tako počinje... Nikoletina Bursać je u stvari biva ubijen Nikoletina Bursać i onda cijeli roman je jedna onako izvitoperena Sherlock Holmesovska istraga. Taj bi roman mogao da se zove i ko je ubio Nikoletinu Bursaća, mislim, eto. Tako je. Zapravo ti si tad, možda malo i ranije, pokazao ta svoje interesovanja za Ćopića i onda si u više navrata zapravo vraćao se Ćopića. Da, u Ćopiću sam prvo radio dramu, a onda je nastavi i taj isto imeni roman Republika Ćopić. Da. A zašto Ćopić? Šta te je to... Pa opet, pazi isto ko sa Kočićem, mene jako interesuje Drugi svjetski rat, taj istorijski period, iako sam se u ovim radiodramama bavio uglavnom Prvi svjetskim ratom, ali mene je Drugi svjetski rat interesovao, čitao sam mnogo još kao, 10-12 godina, sjećam se na knjige Branka Kitanovića, Velike bitke Drugog svjetskog rata. Dobro, ja sam se tu ložio na Ruse, strašno, na Crvenu armiju i tako, ja sam za njih retroaktivno navijao. Ali bilo je tu još nekih romana i onda se sjećam da je tata kupio, tad je ta knjiga bila jako diskutabilna, ovi novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita, ona drugi tom, to je vada Otokar Keršovani objavio, tu je na ovako knjižurina, ima na 1000 strana i tu se nalazi jako mnogo fotografija. I ja tad nisam uopšte znao o čemu se tu radi. 12-13 godina nisam mi padalo na pamet da to sad sve čitam. Ali sam često gledao te fotografije, to su neka lica, ljudi, za koji su se naravno krile sudbine. Dobro, onda je počeo sam malo da se interesujem više
kako da kažem, i za tu ideološku pozadinu toga što se dešavalo za vreme Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji, naročito nakon novih ratova koji su se desili 90. godina, jer oni po meni imaju i tekako veze sa tim šta se dešavalo, naročito s onim što se nije dešavalo od 41. do 45. kod nas. Ali ja sam uvijek to sad počeo onda da gledam kao neku vrstu mogućnosti da to obradim kao književnu temu. I u stvari, kad sam počeo, ne znam pravo da ti kažem kako je došlo do tog da mi se rodi ideja da radim tu Nedelju pacova, nešto, pitaj Boga šta sam ja tu sve čitao i zbog čega, da sam u stvari pronašao očito neke podatke kako se živjelo u Jajcu u tih dana predavnoj. I onda je polako se rodila ideja o nekom crnom partizanu, malom crnčetu, Afroamerikancu, ili kako se to već sad politički korektno kaže, koji u stvari kao ne radi kao prevodilac. Tu sam se bavio mojom omiljenom temom tog jezika, gdje u stvari svi govore, ovo što sam sad govorio o Boris Stankoviću, pa ovde svi kao govore nešto na srpskom, a u stvari neko govori na engleskom i to radi kao neki prevodilac, a sa druge strane to je bila izvanredna stvar da mogu da pravim ono što najviše volim, a to je neku vrstu, da me pogrešno ne shvate slušalci, sprdnje, ali ne sada da ja izvrćem ruglu one koji učestvuju aktere, nego u stvari ja se sprdam sa načinom na koji je kod nas i u stvari bilo gdje na koji pokušava da se definitivno tumači određeni period. U stvari, najviše se sprdam sa onima koji misle da znaju sve određenog perioda, a nisu o tome pročitali ni jedan jedini red. A toliko literature postoje, naročito u Drugom svjetskom ratu, i naročito o tome kako se odvijao, sad se pojavilo, Bogu hvala, u zadnje vreme mnogo toga u literaturi o Ravnogorskom pokretu, a ovo o partizanskom pokretu, makoliko tu bilo mnogo tih nanosa, želje da se ispriča jedna unisona priča, ipak kad čitate svedočanstva određenih boraca koji nisu neki ratni komandanti, niti su neki ratni ideolozi, ni partijski ideolozi, vi čitate priču o životu i o smrti, mislim, jel? Uvijek je, kad god sam pisao o tome i kad god budem o tome pisao, u stvari uvijek će to biti moj poziv da, ružno zvuči riječ, obračunamo, da se suočimo sa tim neznalicama koje žele da nam objasne kako je to bilo. A iz mnogo tih želja da nam se bez znanja objasni kako je to bilo, mi onda to iskijavamo u stvari kroz posljedice po sopstvenu egzistenciju, jel? Zato što često se na glavnim nekim mestima nađu neki koji isto hoće to tako, ne mislim samo sad na sad, nego ko zna koliko nazad, na koliko se način olako barata u predznacima sa time kakav je ko bio, šta su bili partizani, šta su bili četnici, šta su radili Nemci, šta su radili Italijani, kao je kad je došao, kako je to sve bilo. I onda sam iz toga napisao jedan roman u čijem sam pisanju zaista sam se zabavljao dok sam to pisao, a koristio sam određene podatke. I onda ima podatak da je zaista Branko Ćopić i Skender Koljenović da su dolazili u Jajce da drže neke programe i onda sam saznao da je postojala zaista željeznica jedno vrijeme da je radila na tom dijelu Bosne i Hercegovine. I onda sam uveo njih dvojica, kad je već tu Branko Ćopić, iz moje lektire, iz osnovne škole je ostala ta fascinacija u stvari Nikoletinom Bursaćem. I onda sam pomislio, zašto ne bih ubio književnog junaka, jer Nikoletina Bursać u stvari nije postojao, Ćopić ga je sastavio, to je fotorobot, nekoliko ljudi koje je on poznavao, mislim, pa im je u tom Nikoletini jednom, tom ljudini velikom, on je dodavao neke osobine određenih mitraljezaca, nekih svojih rođaka i tako, ali Nikoletina Bursać kao istorijska ličnost nije postojao, iako je stvarni, kao u njegovoj knjizi Ne tugoj bronzana straža je dobio spomenik u jednom selu, u Banatu, kad su došli Krajišnici. Tako da je taj roman nastao iz svih onih razloga zbog kojih ja uopšte pristupam pisanju bilo kog romana, a to je da pokušam da se bavim određenim fenomenom na neki malo različit, pomalo recimo iščašen način, ali gledajući da koristim što više fakata i da onda u stvari dođem do toga da čitaoca nateram da za nešto što znam da se zaista desilo,
umetnem tako da on će da kaže, sve je u redu, ali ovo što si rekao da je ovo bilo ovako, tu si stvarno preterao. A jedino to se zaista desilo, mislim, ima u knjigama, u svjedočanstvima, memoarima, da se to zaista tako desilo. Isto je slično i sa ovim pomorom i strahom, knjiga koja je nastala isto tako slučajno, zato što je trebalo da pišem neku knjigu za decu, za Gorana Petrovića, za njegovu onu ediciju, dok je još radio kao sjajan urednik u službenom glasniku. I ja sam prvo mislio da trebalo je napisati nešto po slovima, meni je zapalo V slovo, kao treća azbuke, pa trebalo nešto napisati, a da svako poglavlje počinje jednim slovom azbuke. Ali ja sam onda nešto mislio, imao sam neku građu o hajducima u Sremu, to sam nešto čitao, ima neki Slavko Gavrilović, se zove istoričar. I ja sam to čitao i odjedanput listajući to pronađem zašto sam ja to iskopirao, pojma nemam, tu knjigu doktora Simonovića Radivoja o kugi u Sremu i pročitam knjigu i otvori mi se roman apsolutno. Onda napišem taj roman bez romana, jednu onako, vratim se skroz u toj knjizi, u stvari mojoj prvoj knjizi Priča umre muški, jer sam napisao neki niz od 30 djeli priča kratki koje se u stvari povezuju roman, gdje su glavne ličnosti neki junaci kojima samo imena su stvarna, a sve ono što oni rade, tu na jednom mjestu se pojavljaju Vuk Karadžić i Albert Einstein i Garinča i Juri Gagarin i neki Manaman, po onom fudbaleru Liverpoola, McManamanu. Tako da sve je tu bilo, to napišem, a onda se posvetim istraživanju ne samo te Simonovićeve knjige, nego sam dosta čitao o situaciji u Sremu, naročito u Irigu, i pazi, tu se nalazili imena književnih likova, nalazili su se njihove istorije i bolesti, kako je tekla epidemija, i sve je bilo, samo nije bilo, hajde tako da kažem, priče. Sad priča je ona koja se u stvari dešava u principu i u Nedelji pacova i u mnogim mojim u stvari, pa čak i u Kočiću, u ovome Slepom putnika, to je u stvari taj kobni odnos između načina na koji nas Zapad vidi, to jest želi samo na jedan način da nas vidi, i način na koji, kako da kažem, mi Zapadu poturamo ogledalo. Ajde tako da to kažem. Tako da je ovo u stvari nije bila priča o pandemiji, nego upravo onome o čemu je i ovo sad u ovoj pandemiji, šta se dešava. Sklonite broj mrtvih i ranjenih, sklonite tu priču o lijekovima, već krenite oko te priče o vakcinaciji. Ja sam 3 put vakcinisan, mislim da ne bude neki zabuni, ali da vidimo šta radi ta priča o vakcinaciji, da li je to priča o zdravlju, ili je to već prerasta, briga o zdravlju prerasta u pitanje represije i oduzimanja određenog prerogativa ljudskih sloboda. Nije bilo vakcine u to doba, 1795. Nije bilo ničega, bilo je samo mjere koje su propisane još kad je u Veneciji izbila kuga, pa je Evropa to prepisala, postojala su stroga pravila koja su strogo primjenjena, naročito na Irigu. Dakle, nije bilo ovo ko danas, nego ko je bio unutra, bio je, ko se zatekao napolju, ostaje napolju, oko Iriga je iskopan jedan kanal, 8 metara širok, 8 metara dubok, stavljeno je kolje u njega i 6 mjeseci niko nije mogao da uđe i da izađe. Međutim, kada se pandemija završila, taj Irig je preuređen, porušene su stare zgrade, skinut je metar sloja zemlje iz kuća, koji je bio kužan i sahranjen, da tako kažem, i pojavio se jedan novi Irig, koji u stvari do dan na nas očito ne može da se oporavi, mislim od toga što je preživio tu kugu. 2500 ljudi nije preživjelo, Njemci su zapisali svako Božje ime svakog pokojnika, a mi smo se sjetili da ta imena objavimo u jednoj knjizi tek nakon 200 godina. I to u doba kad je počinala nova pandemija smrti, to je za vrijeme ratova 1895. je izašlo u jednoj knjizi prvi put popisana sva imena nastradalih iz tog kraja, a od spomenika nije ostalo ništa. Ostao je jedan krnjavi spomenik u porti ovoga, kako se zove, crkve, jedne od crkava u Irigu. I ja sam u stvari pisao o tome kako jedan sveštenik, koji je zaista postojao, Jovan Vezelić, koji se nakon pobjede, nakon toga što je preživio pandemiju, to jest epidemiju kuge, na kraju se u životu svom stvarnom povukao da tako jedan svijeta i posvetio se pčelarstvu. Bavio se samo pčelama, toliko su mu se ljudi smučili.
iako je preživio, o susretu tog Jovana Vezelića prvo sa suštinom svoga svešteničkog poziva, a sa druge strane sa tim naličjem, hajde tako da kažem, te evropske kulture i znanja koje sa sobom donosi. I to u stvari uopšte nije knjiga, može se čitati kao istorijski roman, ali ja i nisam tako pisao. Dakle, i ono što smo sad pričali o Ćopiću, pa smo pričali o Boris Stankoviću, ono što sam radio i u romanu o Ćopiću, o Republici Ćopić i u ovom romanu, to je da sam probao da rekonstruišem jezik. Jer da pišem o Branku Ćopiću, a da ne pišem ćopićevski, shvatio sam da ću da propadnem načisto. Mogu samo da se malo sam našao, mogu samo da skočim s mosta. Mislim. A što se tiče ovoga, čitajući mnogo rukopisa iz tog vremena, dokumenata, koji su pisani tim raznim varijantama predvukovskog jezika, došao sam na ideju, nego iz mene to progovorilo, da sam što više gledao da ubacim tog jezika, kako će mi govoriti junaci, pa je to neka mješavina savremenog, u stvari nekog savremenog književnog izraza, ne književnog jezika, nego savremenog književnog izraza i začinjena sa tim ponekom od tih reči ili konstrukcija gde sam koristio i Dositejeve neke rečenice, njegov opis dolaska u manastir Opovo i tako dalje, i neke proklamacije sveštenih nekih lica i neke poslanice koje su pisane između sveštenstva u to doba, ali htio sam da kažem da sam htio da proizvedem u stvari mogućnost, ja se izvinjavam, da mogu u stvari uopšte da stvaram taj književni svijet. Da li sam u tom uspio, ja ne znam, ali čim sam izgurao maltene roman do kraja, bilo mi je dovoljno da je to tako, jer morate svaki put kad radite i najmanji književni tekst, to jest neki tekst za, na primjer, evo u Politici, ovo nešto što pišem, neke komentare, svaki put se zaista polazi od potpune bjeline tog ekrana, od jedne praznine, i da jezik, koliko god ga puno puta upotrebljavali, svaki put morate ponovo da izmišljate u stvari. I ako ne krenete od te svijesti da ste apsolutni u stvari čovjek koji je odgovoran da li će nešto uopšte da nastane od toga ili da bude totalno nerazumljivo, da je odgovornost na vama. Mislim da pisac zato toliko ima potrebu da čita, zato što u stvari sve vrijeme prikuplja gorivo za trenutak kad će morati da krene u taj pogon pisanja. I mora da ima jako mnogo rezervi da bi u stvari uspio da nekako dođe do kraja toga, da li to bile 3 rečenice, da li to bilo 500 strana, da li to bilo 2 epizode, da li to bilo 10 epizoda, sve je, bez obzira koliko slika bila dominantna današnjom kulturom i to brzo smenjivanje slika, sve je u stvari u naslovljama jezika. Ja duboko verujem u to i zbog toga prije svega verujem u čitanje, jer zvuči dosta apsurdno i zvuči prilično, može se čak nekome učiniti neodgovorno, ali ja duboko verujem da je osnovni zadatak pisca da predano čita do posljednjeg svoga daha, pa tek onda da piše. Pisanje je samo posljedica, čak i najlošije pisanje je posljedica dobrog čitanja, hajde tako da kažem. Lijepo rečeno. I evo sad u posljednjem segmentu razgovora, jer pričamo gotovo sat i po vremena i već smo možda i odužili, osvrnut ćemo se na tvoje književne početke, jer čini mi se da ovaj aspekt pripovjedačkog rada i da kažem ovoj kraći prozni formi baš možemo vezati i za tvoj neposredni početak, mada si ti ostao, da kažem, dosljedno odan pripovjeci do danas. Kako si ti počeo zapravo da pišeš? Pa, znaš šta, tu ćemo se sjetiti, Bogu hvala, još je živ i zdrav, evo ga u Novom Sadu, možemo da kažemo da je pod navodnicima kriv, nije kriv, nego hvala mu na toj pravovremenoj reakciji, čovjek se zove Stevan Tontić, naš veliki pesnik. Da, urednik časopisa Život. Jeste, on u to vrijeme bio vodio časopis Život. Sad, ja sam tu imao neku vrstu privilegija, moja mama pokojna je radila u Sarajevskoj Svetlosti, velika izdavačka kuća, radila je kao lektor, a ja sam očito pokazivao, ja se sjećam neke sveske koja je bila onaj dizajn kao džins, mala jedna sveska, ova A5,
Gdje sam ja tu nešto počeo pišem neki roman o nekom dečaku, narkomanu, nešto, naravno napisao 2 strane, ali ja sam u 10. godini sam dobio, za 10. rođendan sam dobio malu pisaću mašinu. Mislim, što će reći da sam, živio sam ja okružen knjigama, moji mama i tata su voljeli da čitaju jako, tata nije bio iz svijeta kulture, on je bio građanski tehničar, projektovao je puteve, ali jako mnogo volio da čita. I kupovali su knjige i mislim, ja sam sa knjigama odrastao, iako nisam volio da čitam kao mali, ja sam tek negdje, prije sam u stvari, vidiš ko ovi sad pisci, većina, prije sam počeo da pišem nego da čitam, da sam malo našalim. Ali dobio sam tu portablu Olimpiju, ali tu se ja kuckao neke pjesmice i nešto učio da udaram u tim slovima. I malo pomalo sam počeo nešto tu da pišem, nešto svoje i onda kad je krenulo to bjesomučno čitanje u 15. godini, ja mislim da je to neki najnormalniji put, ajde tako da kažem, samo je pitanje kad se kome desi. Ja sam imao sreću da mi se to desilo dosta brzo i negdje prije vojske mi se čini, prije nego sam mi odlučio da ću da upišem književnost, a inače sam završio željezničku tehničku školu, što je dosta, možda zvuči neobično, ali bilo mi je blizu kuće i onda sam imao tu sreću da je u toj školi predavala žena koja je u to vrijeme bila najbolji profesor srpsko-hrvatskog jezika u Bosni i Hercegovini i danas sam u kontaktu sa njom, ona sad živi u Beču i ona je tu nešto vidjela, ta moja interesovanja, pa me puštala. Mislim, sem što me puštala fizički da idem na sajam knjiga, da gledam filmove, da gledam predstave, a boga mi i fudbalske utakmice, puštala me u stvari taj svijet izvan lektire i onda je, smo pravili neke časove gdje sam ja onda sa svojim drugarima govorio im šta sam ja tu čitao, a tu sam nailazio na neku vrstu podrške i to je vrlo važno. Od te djece koja nisu, kako se to danas kaže, urbana, koja dolaze iz nekih zabačenih krajeva tadašnje Bosne i Hercegovine, isto sam dobio podršku, što je, mislim, jedna fantastična stvar, da se ne da budete obilježeni kao neki čudak, pa uz to još, pošto sam i tada već bio bucmast, da ne kažemo debeo, bili su sve uslovi da budem omražen, prokazan i maltretiran, ne, ja sam bio, kako da kažem, voljeli su me, što je isto jako važno. I onda sam napisao neku dugu priču, to je o nekoj balerini, nešto, ne mogu, mislim, nešto, Bože sačuvaj. I ona je bila dosta dugačka, ja sam to dao, mama moja odnijela to kod Stevana Tontića, on je to pogledao i zvao me na razgovor. I neću nikad zaboraviti, to je u ovoj zgradi Svetlosti, dan danas, ono stoji tamo na onom trgu, gdje je bilo onih 6 spomenika, 6 pisaca, pa i za vrijeme rata, nažalost, neki su bili skinuti, između ostalih Branka Ćopića, i Andrića, ja mislim da su oni to sad vratili, ali nije to sad toliko važno. I Tontić je on rekao da tu ima nečega, da se vidi neka želja, ideja, ali da je to sve komplikovano i mislim da nema nekog kvaliteta, ali kao da bi to objavio, ja bi to morao da skratim, pričamo, ja uopšte stvarno nisam to pisao za objavljivanje, a da on meni savjetuje da ja pišem kratke priče. Mislim, ja sam to njega saslušao, izašao iz te kancelarije, otišao u knjige ljut, koji on da meni govori, matori, jedan Bradonja, ne možda sad ima 35 godina, sad ima više 40, ja sad imam 52. Uglavnom, naravno, uz početka nisam ga poslušao, onda se desilo da sam pogledao film Slučaj Harms Slobodana Pešića, pa onda preko toga, te iste godine na sajmu se pojavili slučajevi Harmsovi i ja mislim da je tu bila zapečaćena moja sudbina, jer ja sam u stvari tu očkrinuta su mi vrata slobode izraza, ajde tako da kažem. Dakle, ja nisam učio, dobro volio sam ja Bukovskog i ne znam, ali ovo na pitanju forme uvijek su me u stvari, uvijek i dan danas nisam prestao da volim te inovatore. Jedno je ovi standardni, ajde tako da kažem, ovi centar halfovi u književnosti koji drže igru pod kontrolom i bez njih nema ništa, ali najviše sam volio ove igrače sa klupe što uđu pred kraj, pošto ih trener baš ne ceni i onda opravdaju njegovo povjerenje, da tako kažem. Tako da je Harms bio ta prva i ostao velika ljubav do dan danas, ali opet to je interesantno da sam do njega došao preko filma. To je ovaj film gdje Frano Lasić glumi, koji je maksimalno stilizovan. Pa sam imao tu sreću da upoznam i Miloša Spasojevića, snimatelja tog filma, koga kad sam shvatio da je radio taj film, ja sam onda počeo ga ljubim, da ga maltretiram. On me gledao ko budalu. Uglavnom, tad sam u stvari napisao prvu kratku priču i vidio da to
ne da je funkcioniše, nego da je to pravi način i da nevoljno priznao da je Stevan Tontić kako bio u pravu. Ali nisam htio to direktno da mu kažem, nego sam to uradio tako što sam za 1 godinu dana napisao 50 kratkih priča i od svega toga je nakon mog povratka iz vojske, tamo negde 90. 91. izašla prva knjiga, ona nije primljena u Sarajevskoj svetlosti, tad je bila ukinuta edicija Nada za najmlađe pisce, tako da nisam prošao u svijet velikih pisaca. Dobio sam neku recenziju koju je pisao tadašnji jedan urednik Ranko Sladojević, možda ti znaš. Da, znam. Živi u Nemačkoj, čini mi se. Sa germanistike, da. Germanistika, da. On je napisao, knjiga se zvala Umri muški, a tu su bili ti naslovi iz te zbirke koji su svi, nemaju veze sa pričom. On je rekao da jedino taj naslov je kao dobar i odgovara kao u smislu Umri muški, međutim onda se ja poslao na taj konkurs Književne omladine Srbije i stigao je odgovor da će da mi objavi knjigu i to je, mislim, sad da je došao rat, mislim, ja sam se spremao za drugu knjigu priča, ali nije bilo više dileme kod mene, čak i da nisam ovde dogurao u smislu broja knjiga, ne mislim i te nagrade i sve je to naravno lijepo i čovjek shvati vremenom da toliko dugo je prisutan, osjetite da vas ljudi cijene, što je jako lijepo, shvatite da vas cijene zbog onog što radite, a ne sad što vas poznaju, kakav ste sad čovjek, da ste sjedli s nekim u kafani ili negdje, nego vam priđu zato što, kažu, čitali su nešto pa im se dopalo, ali čini mi se da i te vrste toga nema, da bi moj cijeli život bio posvećen u stvari književnosti u jeziku bio. To je trenutak kad je ta knjiga izašla prva, kada ja sam, mislim, mogo je, ne znam, da sad malo šalim, mogo je neko da uzme da me muči u podrumu i da kaže ti ćeš biti nešto drugo. Ja mislim da bi ja do zadnjeg daha svog govorio ne, ja ću da budem pisac, znači ne bi ono ko u onom filmu i u romanu, Aleksa Helija Korijeni, ne bih priznao da se ne zove više Kunta Kinte, nego to bi, do kraja bi vikao Kunta Kinte i ne bi odustao od toga. I u stvari ta vrsta tega autentičnog entuzijazma ja je osjećam i dan danas, tog nekoj mladalačke želje, kako da kažem, da probaš nešto, da nešto uradiš uvijek nešto drugačije. Pa mislim, koliko je, naravno promijenio se odnos prema rečenici, sigurno da je ranije bilo mnogo važnije ispričati priču do kraja, neku dosetku uraditi. Kako čovjek stari, to jest sazrijeva i taj njegov odnos prema pisanju. Ali nije se promijenilo ta euforija mogućnosti da kad god to poželiš budeš slobodan i da to niko ne može da ti uzme u životu. A ja mislim da je to najveće bogatstvo koje je moglo da mi bude dato u životu i ja to bogatstvo ne dam nikome i nikada ga neću dati. Naravno, ono ne može da bude sad ni oduzeto kad gledamo, mislim tako, jer 24 sata si u stvari na zadatku i dok spavaš, kad ne razmišljaš, misliš, ne misliš, ti u stvari sve vrijeme u stvari pripremaš se da napišeš, da probaš da napišeš jednu rečenicu i tek onda počne posao, jer tu rečenicu ćeš morati da promijeniš ko zna koliko puta da bi bio zadovoljan kako ona funkcioniše s ovim ostalim rečenicama, da osjetiš da je to ta melodija kojoj težiš i koju sve vrijeme čuješ u glavi, ali mislim to je od prvog tog trenutka kad je ta knjiga izašla, pa evo dok sad ti ja razgovaramo, slušam nas njih koliko vidim 19 ili 17, ako se tu računalo nas dvoje, nije prestao, dakle motiv je isti, ista je želja i isto je ono što je najvažnije, isto je veselje. To je rekao Bahari za sebe, koga mislim da je najveći naš pisac živi, rekao da je on pre svega veseli čovjek. Ja bih rekao da su svi umetnici veseli ljudi, zato što u stvari su odabrali ili im je dato, sad kako hoćete, da cijeloga života u stvari budu samo ono što hoće, a hoće da budu slobodni. Mislim da je to jedna strašno velika privilegija, neprocenjiva, i ja mislim treba umjeti cijeniti tu svoju, kako da kažem, to što ti je dato da možeš cijelog života u stvari ne da radiš, nego da cijelog života voliš. Ajde tako da kažem, i to se nije promijenilo, a naravno da se promijenilo ta način
neki na koji prilaziš, kako pišeš, kako, ali to je moralo da se mijenja zato što čim sam napisao prvu priču, postavio se problem pisanja druge priče. Ona nije smjela da bude ista kao prva priča i sve tako redom. Od druge, treće, prvog romana, trećeg, četvrtog, petog, desetog, do sad ovih nekoliko za koje se tokom pandemije od početka spremam a nijedan da započnem. I sad mi dosta koristi, moram da priznam, literatura koju sam našao na internetu, skeniranu, koja je objavljena na fakultetu Niškom, ove profesorke, ne znam koje je zvanje, Arsić, koja se bavi dubrovačkom književnošću, zato što najvjerojatnije ću da pišem, pronašao sam na primjer činjenicu da je Sigmund Freud 1898. bio iz Dubrovnika, otišao na jedan dan u Trebinje, gde je u stvari odlučio da će se bavi psihoanalizom, da je taj put u Trebinje ključno uticao u stvari na dalje tok njegove naučne karijere, a samim tim i cijelog svijeta, tako da od svega što sam htio da pišem neke romane od početka pandemije, izvlaču na kraju da će ovo biti tema koju ću sad zaista da se posvetim i da Bože zdravlja i vakcina, da će sljedeći roman u stvari, da će sljedeći roman imati izuzetnog značaja i izdavačka djelatnost Filozofskog fakulteta u Nišu. Odlično. Možemo lagano i da kažem, pričali smo evo već više od sat i po vremena i možemo lagano da privodimo naš razgovor kraju. Čuli smo mnogo toga lijepoga. Daćemo prilike i našim slušalcima i pratiocima na mreži da se uključe ako eventualno žele da postave neko pitanje, ako smo nešto zaboravili da kažemo. Ja sam čekam ko na književnoj večeri i nadam se da će ipak neko biti da nešto pita. Da. Drago mi je da si pomenuo Stevana Tontića i jednog od tih, da kažem, naših istaknutih savremenih pjesnika i urednika časopisa Život u Sarajevu. Ja sam imao sreću da kao student objavim upravo u Životu prve svoje književne kritike i upravo zahvaljujući Stevanu Tontiću. Tako da eto, svijet je mali, uvijek se namjestije, da kažem, ti pravi ljudi i pomenu se njihova imena u pravom trenutku. Suština je zapravo da je čitanje i pisanje jedno veliko zadovoljstvo i radost življenja, prema tome onaj ko zna da te dvije radosti spoji, on može i da pronađe neki smisao u svom životu. Ima li još nekoga ko želi da se uključi u razgovor? Evo imam Jovana Đorđevića. Kako biste procenili savremenu književnost? Ajde ponovo, kliknut ću pa će mi se pojaviti. Kako biste procenili savremenu književnu scenu u Srbiji od elektronskih časopisa preko onih štampanih pa sve do izdavačkih kuća, pisaca i kvazi pisaca? Koje biste probleme naveli, koje oni postoje i na koji način bi oni mogli da se reše radi očuvanja one iskonske prave književnosti? Pa ja prvo da krenem od kraja, ja ne bih to ništa rešavao, jer to je odmah unosi problem ako neko hoće nešto da rešava. Treba učestvovati u svemu tome. Pa znate kako, naša književna scena je, nije se tu nešto mnogo promijenilo u stvari, ako gledamo kroz književnu istoriju, kako da kažem, ona je bogata prije svega. Naravno da tu ima svega i svačega, ali bez toga svega ne bi bilo svačega. Sada, postavlja se sad pitanje kako sada znati šta jeste, a šta nije. Postavlja se zaista pitanje otkuda toliko interesovanje, tolika ambicija zaista da se piše roman. Ali ajde da zamislimo 1835. godinu i da postoje kompjuteri. Pa nemojte mi reći da tad mnogo više ljudi ne bi telo da piše, ali to ne znači da i tad ne bismo znali, sad ne znam, uzeo sam tu godinu, možda bolje se uzeo neku malo kasnije, ali da ipak ne bismo saznali za Dostojevskog, za Tolstoja, ranije za Šekspira, za Dickensa i tako. Tako da hoću da kažem da jeste možda čovjek ima utisak da je malo teže doći do pravih nekih vrijednosti, hajde tako da kažem, do nekih stabala, do nekih vrijednih zlatnih grana, hajde tako da kažem, savremene književnosti, od te šume nečega što bi neko nazvao skribomanijom, ali ajde to nazovemo književnom produkcijom. Ono što meni generalno jedino smeta na našoj književnoj sceni, ali to opet nije kod nas samo tako, to je da ja jako volim polemike, mislim da su one jako važne
da bi napredovala jedna književna scena, da bi se profilisali određeni književni stavovi. Međutim, čini mi se da upravo ove društvene mreže i svi ovi silni kanali, televizijski, mogućnosti u stvari da hajde toliko nas ravnopravno učestvuje u nečemu što bi trebalo se zove diskusija, vrlo brzo prerasta u svađu. Tako da u posljednje vreme čini mi se da je ta polemika kod nas, koja je legitimna i jako potrebna između ljudi koji različito misle ideološki, različito gledaju na određene istorijske događaje, različito gledaju na načine poetičke na koje treba govoriti o određenim stvarima, da se ta polemika iščezava i da se pretvara u jedno psovanje. To mi smeta, mislim da to prepuštanje toj Facebook kulturi, hajde tako da kažem, ili ne kulturi, ili toj, kako god hoćete, ali to je neka vrsta digitalizacija prostote, hajde tako da to nazovemo. Mislim da je to nepotrebno i da bi kolege mogle malo da se potrude, zato što jako puno ljudi gleda na scenu sa velikom vjerom u tu scenu. Jer to sad što ja imam 50 godina ne znači da neko nema 15 i da idealizuje ovaj posao pisaca i da ne idealizuje književnu scenu, a bez te idealizacije nema novih pisaca. Vi morate sebe da zamišljate kao uspjelog na književnoj sceni, morate da zamišljate svoju knjigu, svoje ime u časopisu, da biste nešto uradili. Mislim, sujeta u onom zdravom obliku je sastavni dio javnog života, hajde tako da kažem, ali sa druge strane da ne želite da čujete drugog ili da želite da osujetite prisustvo drugog na sceni, to vidim i uvijek sam vidio kao nešto što je problematično, što je opasno i što Bogu hvala u ovim vremenima da donosi neke tragične posljedice kao što je donosilo recimo u onih 40. godina kad smo to pominjali i malo poslije. Ali s druge strane suočavamo se sa cijelom tom situacijom u svijetu, sa tom neverovatnim dometima i izumima te političke korektnosti, ali sa druge strane da nema tih prepreka koji postavlja politička korektnost, ne bi bilo ni domišljatosti kako ta stvar da se zaobiđe, pri čemu to uopšte nije autocenzura, nego samo jedan dokaz da li ste spremni da u svakom trenutku i u svakim uslovima ostanete ono što jeste, a to je da ste kreativni. Tako da mislim da je naša scena raznovrsna, mislim da je bolja savremena pesnička scena, da je bogatija, da je kvalitetnija i da malo pesnici, iako su i oni znaju da se posvađaju, da se možda malo više čitaju između sebe, možda zato što je lakše pročitati pesmu ili zbirku pesama nego roman. A što se tiče prozne scene, mislim da tu utiče jako taj nedostatak književnih časopisa i mogućnosti da se krene, da se ide tim normalnim putem, nego je to sad put kojim se ređe ide, da parafraziram onu neku knjigu iz psihologije, jer sad se nameće vam se kao imperativ da prvo što objavite mora da bude roman. To nije dobar put, teško je napisati prvi roman. Nema mnogo genijalaca koji mogu sa 20-23 godine da drže toliko u sebi emotivnog nekog iskustva i jezičkog prije svega materijala da bi mogli da iznedre jedan vrhunski roman. Počinje se kratkim pričama, evo sad sam ispričao, naravno ne treba to da bude nikakav šablon, to kako sam ja počeo, ali ta mogućnost da objavljujete štampano i među kolegama koji su već afirmisani da se nađe vaše ime pa da vas oni zapaze, da pročitaju, to je, ja mislim, kako važno. Sad ovaj pluralizam digitalizacije to onemogućava, ali za onoga koji hoće ovo što sam ja rekao da širi granice svoje slobode time što će da saznaje, da čita, Bože moj, ima sve vreme ovoga svijeta, nek čita, pa ja mislim da nije loše pročitati sve na vreme i neku lošu knjigu, ona može, nije fraza, često sam znao malo da čisto znam da učim nešto tako što čitam nešto loše, jer kad čitate nešto što je dobro, prvo morate da uživate u tome, nema vremena za učenje.
I ima tih nekih knjiga, o tom možda nismo pričali, još samo to za kraj da kažem, koje su jako posticajne, koje vas tjeraju da, ne da sad kopirate, nego kad pročitam, na primjer, volim kad Houellebecq objavi novi roman, pa kad izađe prevod, ja znam da ću poslije čitanja Houellebecqovoj knjige nešto da pišem. Ne to kako Houellebecq radi, niti ja mislim da je on neki najbolji pisac ili tako nešto, nego jednostavno na taj način inspirativno djeluje na mene, budi u meni neki to, taj neki stvaralački neki enzim, ne znam nijaka, da lučim nešto što se zove ajmo malo sad da sednemo da pišemo. Tako da mislim da naša književnost jeste scena u nekoj vrsti krize, ali sa druge strane se desilo nešto neverovatno da su svi izdavači opstali u ovoj pandemiji, da čak ja mislim bolje stoje, ljudi naručuju elektronske knjige i evo vidimo nažalost da naša kultura za sada već 2 godine može i bez sajma knjiga, što je meni jako žao. Svi se nadamo da će sajam da se vrati u one svoje okvire veličine i značaja, mada ko zna, možda se više nikad i ne zna, ne možemo ništa da znamo šta će da bude, ali vidi se da naša ta scena može da opstane i zato što prije svega mi pripadamo porodici opismenjenih naroda i među nama živi mnogo ljudi, za razliku od mnogih koji misle da nije tako, ja stojim na ovoj drugoj strani gde mislim da naš običan svijet, da tako kažem, dakle čitaoci oni pravi, da ih ima mnogo i da puno ljudi čita s obzirom na uslove i života, na istorijske i sve, mislim da nemamo na šta da se žalimo, imamo pravo da se žalimo samo na sebe, mislim ne na nas sve, nego ja na mene, gore ne mora na sebe, nego mislim u tom smislu malo se žalim, ali mislim da je generalno sam tu optimista i uvek navijam za mlade, još i dok nisam bio ovako mator s 50 godina i već kad sam imao 30-35, jedno sam čekao da se pojavi neko mlađi, mislim da je to jako važno iskustvo, gledati šta rade mladi ljudi i prisustvovati rađanju velikih imena, njihovom razvoju i njihovom stasavanju i u svakom trenutku probati tim ljudima da pomogneš koliko oni to tebi dozvoljavaju, ajde tako da kažem. Ja imam sreću da sam dobar drug, na primjer, sa Bojanom Vasićem, koji je jedan od značajnijih mladih srpskih pesnika, sa Milošem Ilićem, da ne nabrajam sada, ali i to je jedan važan segment književnog života, da znate mnogo ljudi i da vidite da je mladim ljudima drago kad vas sretnu, da hoće sa vama da pročitaju, da popričaju, ne zato što ih je majka lepo vaspitala, nego zato što je mi lijepo da provedu neko vrijeme sa vama, isto kao što je meni lijepo da provedem vrijeme sa njima. U tome je budućnost naše književnosti i scene, a samo se eto nadam da će ove ružne reči izbačene iz konteksta, potpuno bespotrebne i te uvrede kojih je sve više da izađu iz ovog našeg dijaloga, nego da će bude otvorena neka polemika koja je takako potrebna u vezi sa književnim nagradama, sa načinima tumačenja proze i svega toga, da će da se vrati u te vode, ajde čak da kažemo akademske pristojnosti. Hvala najljepše. Da li ima još pitanja? Ako nema pitanja, možemo lagano i naš razgovor da privodimo kraju. Vule, hvala najljepše. Bilo je zaista lijepo razgovarati večeras sa tobom. Nadam se da ćemo se u Nišu susresti i neposredno i da kažem u samoj zgradi Filozofskog fakulteta u amfiteatru, pa da ćemo onda okupiti ne samo studente srbistike i kolege sa srbistike, nego i studente svih ostalih studijskih programa na Filozofskom fakultetu, da ćemo pozvati publiku iz grada. Očigledno da ima prostora za razgovor i da je književna priča, da kažem, beskrajna. Gorane, hvala tebi, hvala ljudima s fakulteta što su ovo organizovali, a prije svega hvala ljudima koji su 2 sata nas slušali. Nadam se da nismo bili predosadni i želim im sve najbolje, prije svega svima vam želim mnogo zdravlja i da se nadamo da ćemo ipak uskoro da se koliko toliko vratimo na one pređašnje lijepe vrijednosti druženja koje neće biti ograničeno nekim strahom od drugog. Tako je, Bože zdravlja, treba vjerovati da će ta vremena što prije doći. Bio je to književni razgovor sa književnikom Vuletom Žurićem. Hvala vam svima na pažnji i
Do sledeće prilike. Hvala.